malungil kapsange merikitro koy. Akmo umtira buluringuan ma ala buluringuan. Mga madaw la utkeo la umrole la tangak le kulo presidente level dinga rigid al sus. Ngi madam vice president al minister ngi. Regalo bangketa speaker house al delegated tir. Magalim ra delegated rigid ra masasingi arura. Tegero ko il cabinet me president tergau ma supporting staff. Ablu ngiwala abel gamar kamiu el tial stay visit tergau. Ak maringat paseng mal haria la soril mo matengay mauk soril mung tial khusus tergau lobang kamam. Me dibok briefly wise paseng angiwala ngari ke loru lurior el mutmok el girela development trablu. Ya, mereka sule me president ma administration rau, amle ungile bius lo singem. La bolela abrere del no tigrir paseng gagdomu el muklo lo mesah mal muklo lurior. Atogora housing, semle ultas housing a subdivision. Bai domu el murula igel seberia admre de muspe. Mangiwala nangar seigi del lobrail. Gamlo kongir sel ludo del men sira rail la housing development serbab to panggil aral iguai sergi dengan tiang ma kaul presiden ma tialo manggem pasang iwala mrula breren lo si gaigel mo uleng mo selbak lak lak ngara secure safe environment ila manggem pasang kada albang rak tel melen ma kantila tel climate change. Maigel gi moru la all jo mesringi pasegal dorul kadmakarang wip malubo da misra kantil matal malela climate change. Meng tokora housing, tokora aran food security arogul di sueda pasya climate change sa tomal ala kadagargi kilometer ngasay gil tete auror. Magi obrenga sulem ma rubangem dere speaker ma dere ketamam Rogul delegate, o da kaing sew. Ito ba cycle ko sa edel utmok relal dangargi, mateme de lorong sew bro lorol moral adrablu, musutira adrablu. Polsel baak el ngarawil de lorong klis. Ya kumbarak mo sebo do aisay, ya kaisay may kanamira blu mungil. Iregal di clue tulong tira tribal time, iguay sa paseng aurere la master plan nga mumbre. El adi early next year. Hemos hablado de sin mora con el presidente me olvidé direct el new la ngeri agra blue ma olvidé gamam direct el telure la master plan oro lo mesa ga yid ngani el mutmok ra blue engo ngir la clara agra blue direct el mal la oeng oren asurit tigel logro el mutmok pergi ngani ya planning commission ngiwa state planning commission Land Authority, ma tukarakan surveillon selpan, ma chef 6. Tumal aware paseng gire del urol paseng naraka del mu ngir ada mablu, indi kita mesti paseng akten berlela climate change samaran mi. Limukra food security, gire del la motelgi bilang alak kelmo, di presiden tukara olina dengi, mana mo bring ada blu, limukra gas street light tergamam, ma Association ng Gabonora o si Clolera ki imora renewable energy mo sugid. Maradra belum terregal la mo mga isela ak solar ma renewable energy mo sugid ra ng akler. Naria program ra NDPP ni tera mo nga sila la kalwil en sel pala solar energy solar power. Lo bangela NDPP lo urior mangdolngit mang buk kamiul ngara madadal ngara national government takang isus misi ay gigit el mengusu kumamar adrablu selo nga se ala palungil mar adrablu di mo yor adrablu eligible qualify mo mai me dikun mo sige president de kluto malmer asulem belgam ragaum tel delegation mle adrolbil house speaker ma delegate rogoy ya el sus guk temer state visit magatungul buskaw ma tealul bangem me supporting staff Thomas kita ikil kukso min me ay so mga dringo ko malsaw.
mal saula Gabenor. Ado mes el programa de era el bo takal el presidente don tira tarangal jagre din. Angal adi dugil midungali dire kal masra tal blue masra ngarsnai. Chief of Staff president milbel guk Maria jagre gora moving show mraktel guk pelo lisenia kita ada niwan. Ado tira COS. Mada malungil ko singil morar beklad nga kala dire kem lamo sobe kal mga rabos malsuko mga nga sign up mo ay se bodal ang cleveringi mada malungil ko singil morar beklad nga way ken ladilo nga MC nga hangkle ka landisang diktuk mo kasak dire ken mal adrang esar mendakal sa kadyaktung tamal okla katril masal ng okler say ding bekal balul do borngi aw era lamo ula state visit en kora di suadal kukti ol taigel kora telang tingi laurere la tial administration dal ko tungu officer tial nomre kal ko tolbui da tem nomre kal rak mang era do bodo mo orse legislator ti marong tolngi terangal ko mapal rosa kora di sa seltit malsab irar adal kora di kilo arang di kadangar tial belum mo kadamdaktan mo songoreng ra el angar ngisel kora to kubet mal sab ta start el kora di rosia kal edo mesertial ki kadebel slide shorgin masera lotel atara time ral alble kuklol ding la president teng dir kamle temel arurt mangle lulubas igi del akle la kora tele labay yol ol terngil morar adra balur bela rogui alwaset yagi daurung ulek akpong ngatanga tumbot sabi kalngu obis ekmong makarang abodo ngotmokler taygi the Michael Urior el ni amral moro the meet taygi the tokolo asya ko tar other belaw mokom la direk kaldong isel kora ay bibyo sel mal ngarsel rungul taygi del ay bibyo bal biprur ko akma ko tar other belaw esel likrel angar nga igel kleyem el tokol ngar alsel el niya kora wal dilang a president traigal temel lawre labantri ra adrablu radia kadib lel temel el ngara senet madirek kal di temel el adrablu adra shobay eng dilang alwase ay gaigi diala sabel el niya ablal lowes alwase ay gaigi dal ngalira adrabela ay gaigi dal lospe ay gaigi dangal sangset kadam makarang ya orior el gire laygay maselkot akti mo omoy wal tokor belaw man sa bilar adal kora mo omtab e kita lama selko tawase ismisi amongil adara urior al sabel moklo akar karingil strengthening our Palawan workforce selongero ngawase sab akle laungil kadrul al girirar adar belaw otar kakle la tokor akle karingil masab akle la balu marad sel tagi dalong yedek tili ato ko ramrigel ang ensuring our safety and security tiya sel niya direk el kora wal tilbira president tamak cabinet telwaseng motimer el aldrak mang tigo gyuse ko ay selwaseng ngarngi sel small grants sa blura Taiwan al open application ringi mang mal sa bira ngarabo sa marangar oado al mormul application ya deadline na el al Friday kami mal dikmed rangarul mo don sa el ol nga siya ay kalurere la bekal aldabe el rabalu ol gire la otutel tegi de lurio ra aklagarngel mas akle la balu marat salong ewang awase smisi atko raw lagar rawila badnged maungil lugrul emdoy sa te al ranges o al merigi dar other belaw taking care of our health and social services esel mo mongongeyim kadamaliget rarangaliged al-moklisi el avalwad investing in our children kada makarang yakut mo claudio el giri dar ngalike matarak labsel maral may et tamral moklisi el avalur belaw serabal nga tanga ta president tumluk plot sa bel ngilas eng umlo mangi para arangale avalur belaw dimla kadil adra kabalment tumli adra kabalment tamar adra shobay adra state al dabel marti therstal adal ko koramle express interest tilon ngasew ratrok otora transition
matadirek kan lot pang alwasay ngaray gel ngi adoru ler al time hindi ka batangel kwaseng sab edal hukmutul improve sab edal hukmutul smisi ay gidel urior mong dito ko ra marigel anti aradar ngi wala direk kal sembong ra malbato kar sensera al seltiang makata ti mo umuy wa yat so mga nga ko ra kal blakatak lang mal sab edal ti blakatak loger unto ko ra management accountability transparency, mamaalins, efficiency. Kada makarang yung marura urior, almare, at yung ngaraw ng lola, paikal sesel, ngaring irikid. Partnership. Kada makarang yung osi, kararaab. Al tokor bela, Minister of Yang, kada kasay, kada kaw kabli, likid, magyaltang, kada kayo ngosel, gutmok, lagyal, kukmar, alilabli, maklab, lilid. Tiyakuk tokora partnership, ra oratel, at tokora kabalment, magyal niya, tokora adrabalu. Hindi ka sabel, di kabalment, tildingiltang, Klol am telobangela state telobangela shobay lobangela aldabe lobanteri rather style av enya mom sisi I get toy maurior el gidirar other belaw people center the kada makarang emruringi may kalurior el dorul adi kadi da bagay sira total maral maurior la kada madangal mo kasi kadududala kada maruringi la kada madangal mo kasi tiya lurior el gururingi ang mga smokler cell klangar rengel other ngi wal mo talgi belungil Taligi bal mo ringi ang karaw ula kadra karingel man sabel mararate ang giringi ya maaray gel kalir mangal sa ngasir maus pa ulit adalang atli dabek kalsilsa e ngaring ay gel darstal ngi ako ra adadilun mo kasi ulko mang sabel gutmok lar el al lewarra kay kati bebi ringi eng la sabel taligi bal gedi aureret al gidel ay gel ngi ya ang ara al sel taygi dal ay bibiop Alblada basa. Mga nga bebe lang malungit sa part travel kami remarks ra kabe no rem sa master plan sa mang tarakat magila. Kada bekladan madangel wasesel 2020 master plan ra abalura belaw amlom re kakalsel or sira 2020. Mang giral nga nga urior mga tmok laranek sa master plan ra abalura belaw. Waigel lamadong hindi akal sa BLD klol am tamot mok ra master plan. May gigidel plan ra a state a direct kalsel bermadal laklol amt et momes e ada do laban tira adra bulu asay ay gang makarang adol sis bra alsela tial klol arang lela master plan ra bulu belaw leng dia kalsel bedel المرولة ماستر بلان ركيد الأوانا يأكلوا الأمت مع أستيت يجي ذا بدنا كوا سيجل ورر الأكلوا الأمت أجير السور برتير غيجي ذا الأدرابك البلو الستيت تغرقيك لهم اللي وأمس رابك السيلز نديرك الديسواد المم إيسي لواسي ترى بل لو صادرنا president tercera الكامبين واسي مرولة Ministry of Labor نديك ذا بدنا لواسي يجي تسل درang سيتال تقول labor Yakot at mural do swed abang kalades maadra huriping ang mga rangklel. Ngel Nicole ngaligel acting miss ngel brother rakama manding gavya kal other fellow. Mungilal lung ila pabilingel nandagan direct global sa rubak. Mong dimlakad swadan mo kasi ministry ra labor lang mo ministry ra waniko. Ministry of Human Resource mong arangalel tial workforce ra bulurбелау. Engi aplakatakla raw do swed alwasay kadamral mga uringi lendi kal tokor tial urior ng tokorar av. Direct el ngaring isel kuktulom da suring lo asay atararole lang sa el direct el momsisi aurior el gidirar ad selol da kartial ministry ra health mandi kadil health and human services esel kuk tokasen department ra bulura american makabalment a department of health and human services magda direct el silubil wasay adala da ministry gid el mawaitir eng direct el mabutok ate alaranges الجيل لا أراد السبب المال تقدر تقرأ دي وقرورة بدنيت ديرك تقرأ كلاد ما يجيل قبة بيرانيس والراد أوسبة الدي قلنية أمخار ديرك السواد المليسي يجيل تقرأ أوريور أو تلونغلي لا ستيت ما ناشونال من ديرك القابنو رامدنيل واسي تيال الضوء أو إراجي ما يار أدرا مينستري لا ستيت ترجيد Dirigay ang mga dodo ulmera state tasel obisra domestic almel kwasay agiyong makarateletele la dore ertial state PC trigid so adal milisi aygay mar adrabek kalbulu amadngel wasay ngaray gelnges o mateal makukura besel suobla al sabed al subray kelbela yung malme merka ledil ngara email malngara al dodo ela kal sabed al me oltaw trawa uriora
So at mo utim kamadang esara dia kal order kamam. Dia kal sa dalo tau tra al sela belu eng dia kal tutelel. Kada dia lak nya madawdaw dia dia kamral dad elay kay gidalurior ma adu ulo bang tider adray tel belaw. Man say gidal malisi irawrior adalong le laklol amt mabek kal belu aklol tutelel. Direk el suwad el direk el qura manglo malisi ay gel to rasers rabalo madab mangartialo bangeda Minister Victor mandirek el sab el gukmo o ay sa baby da aurior el girel ay gay komol tangat lang artialo bangeda el ang yakuk mamra raklugu direk el gugosi kate alal girel at to ra o manged ma at to rasers radab el mergid nding direk kal mlamu ulaurior el malisi ay kay kid man sabel el dia kadilo makarikid ang direk kal sabel mo ula ka rule el murather stalab sera ong yang walboy lang mlaringi selmle sora ra president State of the Republic address edim lang albak la lang nga te el liral mo malubatari nga si tamilsang man suadal gu qoradingu atalgi bel time el al qora temel ablungur إذا أي سبب دوريور إملا مقت مقلر تلم ممرق التراق ما أويذ البويل لالغو أوبيسا بريسيدنت المدرودرا أنا لك كابينت إذا دو أي سلواسي قال لوريور البو ضمس إملا مقت مقل أما ذا قال سبب لكلون أم تلذيني مقت مقل ذا قال سبب دي بريسيدنت ما كابينت يقط مقل مقدر ديرك المال دي مرة عسولي راربك لا ذا الجيرة لا كلورين أرتير ما ونيل البارتنرشيب ما collaboration مسلقط القرى سواد اللوتي أو أسي نعت الجبل المئة لندي نديرك الدقات سألت مقاسم مالتريت اللي نقول هذي عنوض الدقيق نقول هذي ملهم مئة لا أطلع غير قتام لهم مريق الساندي ندي على الغوبيد ندي أقول مقدر ديرك السبب هذا الكذب الارتيار روغوي دي ماسك يسلب أكلر نود نين لاني سلنيس ورا مريجل الميل وبنجلا باكسين ما بك بدنا لا بلو المناسب إير الماء غوسوكيد الصوب أكليد ارتيار راك تلنيا ملغلغلا بلول هذا الروجير مقدم مالغل تنغات لاخذ مصر تريكل سألي ذرا السلا اف اس ام بريزيدنت تمنت شغل الافternoon تملمو 19 الأعظم لمسمير الغوبي ذا وقول مقدم المول من ملولو الجيرير ديك ذا ديرك المرين غسول الأروباغ المراد سيلف أكليد مع ليدرشيب رجيد المناسب إير اللونجي للأضوء يغوت مقلية تلاتة لا أورتلا بالوضع على السلسلة من أتي طول تايم من سبب هذا المغر الألسيلز من مرة نكلو أوريو رقوبي دين ديا قدير بالتقو رقوبي ذا وقول قد ديرك كدير غملات كاي قال الراق تلنيا من المول من الملاك لنغار بتيجرا نغوذر ألسلا بلو لو دي موكلو نيال وقاسينو ما بك بدنا إن سي دي هاي بلاد سوقال نيروغوي مقدر ديرك لو تيجا الواسي كذا مغرانيا من المول من المليسي أو ريريل أمينستري المليسي إرسلني أقوك بارتنرشيب ارتير لو بنترير أضربلو من سب إذا لو الغبار كيد رايكا الأمرول النيا غوي كيد المرة كيد المقنية الراكت من ديرك الملانيا تألذ لو رير لو بنترير أضرب أولبي لغلولاو بريسيدنت أما اللون لو بنترير من سب إذا الكوك سميسي إيه سلا الجيرال سلو ذو ذرا إن سي دي من مرال سب إذا المؤل تاو ترني التلقيب المبطغ الروليل الجيرال لا يكاي التقوي اللي يبضروا اللي قدر الغبار كذا يجي كذا الدكتور الوسوقة لما هاي بلاد ما أنغران قد ذلك الملمول لما المنظرة درسل ذوق أسين human services أجي القرى تقرأ social service formerly من رأى السلسلة من ministry كذا community and cultural affairs ندي كذا ريرنا سا قدم السوب الواسي البلو بنجلا تقر hospital إن بيوتا ذو لانجة سورة مريجة للديرك المؤل نسير كذا رجع كذا لوريور الديرك الديا كذا الغن السلسلة كذا الوان المينستري تديرك لوريور لوفنتير other education مر other justice ديرك لوريور ريرة ministry education الأربعة الأذاذي مثلاً الواسين تلقي بالممر إذا لو مو لا school year الأراق يغمر أذا نجي ولا جيري الأذي قال سارة رغميرة تقول education ل الدكتور أذيك كيرا قدرنا نراك مونغرات yang الأذيك ماذا من سبب من الأذي تو أكل رابلي لأوجر كرميو ندين كذا مال مرينا سولة الدكتور الجيلين الموت الملوك لرمريجا للمربلاو إمل مكيرني وال أورير لو بنكذ
Nding malbato kay gel koram la mongod artial Ministry of Education. Alngiya adasal malmarit ringil moratel ekadadim malisi erselom subelangal ka. Kada makarang eruli subelangal kal mongil man sabel sel to badang kalngal kara school endi akadilo ngay si arar adraruk. Kada mga si arar adrabek padang elabalo Taiwan si Nasyabal marangal kara marigel. Angal kamrigel la actually hindi katsal ngarba pero sel to potom urut tira al sila blulab. Mar adra Europe. Kada makarang yes misi selam subelangal kung sel to bada ang taligi balblagya pa kamatalek mo kasi nga kadi wanggel ngarbitar nga. Hindi agi moral mo ngigim karam ramo legim to kasi ngakal aksal morets ngakal taligi baldami. May kaigi del koram la mongod al morning at tele la Minister Education at suko mandir kang ngaring ol ngosong sa cloud ngir kami uleng lam la briefer kami director. Ang mosma dalo asay ngaraul makadam lechen certial school year mo ngara tele direct al baby raw ro kung nam kat mokla al gira la baby ra school. Masal siya singlo banggel ngel adra syabal amlo sa edel ko ngoy sura bulura syabal al gira la solar. Melang ay gel school ra southwest pulwana mas kung sol matobe amla moringa solar ringi. Man sab ir tirigel sensel ko oray lam si retire ko kramula subulira rangal ka. Mang hindi ka dil nga ra umuluo sa mga rangklel, hindi rekad sa iral ko korol ta sesel siyasi, ang sesel luukla, nga rangklel sel boring ya adeng kilo giway kal solar. Kada direk kal malngal tanga tale Ministry of Education, malklo collaboration na rin ilabangkela Ministry gidara Agriculture, Fisheries, Environment, masel Taiwan Technical Mission. Mang tamla mo start tal marula, ay kadim lang nga rin irangaramong, kadukura di malisi ekukura ulta o malalama besel dallo mala mangaring ya sir sira ngal kal blabol lolis akra ngal kal mga tmokla ya al selatal sandeng sabela erul mabudul edel swel ngal ka abolo labay kay gidal yasay Michael kukura a fruits al sabira adra Taiwan Technical Mission lodar sel mora school tadirek kal kuram la mamdu ol riori mang mlaningat elam kukmura tara school nora heris etrulit yal ngora al sekal malka hindi instead ramal arabot teto kita ko asmarwa al sekal malka mabot teto ang kukaw rasers etame miuv malmong ila maklungel korakyup emro ko di mo market to tungira al seltial malke osokli mungkuk tara badngel etir kalngal kamal digila kalira rokuy esa maria lomes lo asay ay gadal malamal giblom talama also bla erwitma emet gutmokla direct kal nga adra hospital lo yor labantirar adra food service al make sure lo asay ayu lasar marogut to nga ad seltial kal awngil di kalbol magnitrar ngal ka direct kal الغرام اللي mention da Vice President Legislator Masayos kadangal tangat malbo direct el boto ka kuranges o matraining al Lamertial Ministry of Justice mong el arageng kadokasing ensuring safety and security tiah malmalut kal gira la Ministry of Justice mata direct kal malmlam lisi aurerir direct kal madngel wasay kadamakadung al adan ding direct kal gira ngarnyar ku raadal mangkar ngarnya taligi belngal sangsel eswadalo mer karingil morabek kal belu mang VLL last year MLL yeng mla motul class academy amla graduate mangguk mla mornya da alirar adal al moray kal bekal state madirek kal mora national ang iwalang al tangat dikmedra mal kayok yang aring yar ngal kiurarwa taang officer nena alora substation madirek kal la sergeant Timarong mang Aurora Ministry of Justice sa kumdasyon direct kalmal present ra sila abluring iwal. Nding direct kalswa law ay sa luasay kadangal tangat tirkal sa alidray kalbek kalbalu el aragan talgibal tukubet sa bato kay gel kakarawsal exercise sa training logi wangya surablura mrigel direct logi wangya surablura Taiwan masyabal ikadawir loban trirar adra Ministry of Justice Marinlo, Plilabulis, al tren rar adad. Direct kal kloa selnya sura training al Mrigel al Mlamay. Al dia kadil gira la kukti tokorarwa
Tal ngare ngaral do ngera bek tal sils dire kal ngari nga training al namor buli sigil legal ko kora dal ngare ngaral diak dasal madengel girel MT turan mare kora wat kora financial crime sil galudo ng ngrangklel ay gem dire kal tirakal al adad al bulis am lang ngara training raigay madirek kal girel la umlisi ela tokora manghit el gar kadam makarang yam marrob tokora manghit el gar tal sila bulur belaw direct al micro community outreach ra Ministry of Justice da kuno ko sa tamlan nga ngal karingiwal al Lorsel le summer camp ra lip nding ay gay gel ko ra effort ra ministry el dia kadi $1 ngel adem la mo dangren ra kodolis akra ngal kasel da magikrel may ngara arablay ngara arabway matay kita ko imala Ministry of Justice lolis akra ngal kay gel ngyaw ngil blakradal mandia ka boltura blila kalbus maluban dia kal polorula dal ngare ngara tarak labase direct sel Ministry of Agriculture, Fisheries and Environment dia dito dong lilbekla dal wasay tokora sers tokor omenged matokora lugel aklangar yaw at ya direct kal one double the realign ngil ministry al maldi mo al taw terngi raigel al tokol those pe al gide la sab akle la kaled ما direct التي على رقرول المرر بكلاب ندي قال سواد البقيك للواسي على المقيم بسل الماتسون المربيلاو يكي ما درا قال مالو ما مندير قسم من المنار وابراك هكي مجي غير يكي ما سلكي بمغضوب رايك على الإسر تل مثلا لا بغى يا سبين أمس كمان ما كلام التلذو ending arangal karel angan sabiran man mga dobra ise mga taladaw may kayki da bebi daw rin dia kadi lurior ra o malalam kada dira kal kay nga selbek la dal wasay kada makarado lis akran nga ligad al mosabir los nakarwat taladaw mabli idal al guqaw maprak emilil letarak labse yang dia kada ngel mo kasing mo ngara teletele labial lang skoging ngrang ndi gidi dar adal sabir al mading sa eselba akla dia kabuda sa ngrang al sela belwat Mungbek pa nga lauria ra loro lang kal Minister Victor loban trigal adar ray kal obis e direct kal milisi atko ra omenged kay gidele diakon direct kal adara omenged mang amalungil madngel wasay omenged avia kadil tokora omangle trabek tal sil direct kal tokora ka rule makadam makarang milisi ringi maadar belaw sel labolo trusel aldil ngusel ngi ane uchirtial aldil hindi ka di bolol trangil dito dala 50 cents yang akpol maara rebo kutru ra fuchil الفت talabon to kada makarang osis aklaad masel lungul mo otrur ngusel ngi arang lela valyurtial aldil lang klap nge lang arang klel lang brad so den malisi adan ng oklara balur belaw kada direk el suad el misil wasay tegi delurior ra tel ministry adirek el masisi ra al sel tial tayheyo kada madngel wasay kida ngarngia marine sanctuary rikid nding ngarngia seselo menged dir kadongot mokla magdadir ka ngara al sel al adra al sel pacific al ngia masada ko ka omenged tial pacific tel tayheyo ma minister kida direk el mal active ra kida el adu imla sabelo over anges o direk el tatri ra adra nga parda matamo madngel wasay Pacific tuna amring la ara laldi qadi dame do sogol dik muqasen diak agim larngil ditelang mla sabel el qorat al gibel mle madala balur belaw ema mga taklel sel nya al adura arang la Pacific lulunga sa iya sel value maara la Pacific tuna loban trier adra marikel di sel nya mal suwad al qura albura rang rirarbek la dawasi at qura o malalam تلوم الرابلوم أو ملالم الأرم راضاب إخذ مقران مرال سبيد البالانس رسل تغورا protection ما production قد ما تموك لرني من سبيد الملمون مراك لغوك منياس ندين كيرا دل سبيد المريت مرني مغضوك ما مدنغلي أكلون يولد الألسيلز ندي قد يدون تموك لرني لك لغوك منياس الجيرا لك منتان إكيد تول سنغرين غري ذونغريم كيرا دل سبيد ندين قوك تيا قد يدون لك مذير روكيل قد مغراني أواس رنجي مغني لا تلتلي لا مليول ما ململ تيجي تسلقوا الغرنيك من ضمن لقبول Ministry of Labor وملا Ministry of Human Resource, Culture, Tourism and Development ngay da Minister tmutu lelngartialo bangked ngay blolom ko dong ngay adra medial ko aseng Super Minister
itial kong kora ol utol takaw laklo lalbek podingel ng tokora uriyor matokora klakang kodang matokora raad matokora makaradom koro klarwas syobay magikarel syobay adom koro ulan mo maklo mangbek podingel uriyor amlam katmok lertel ministry sel kotor klo amiru ringi makadamral mo focus ra other bela walwasay kadam makarang sigaw ra la other bela makarang gel other bela bolore rang selbaakla makarang mo mga rigero sel ngi al disur bringi al other bela lore al selablur bela ay kita bebi ra uriyo redir kamalmol mo esabel el selbol temel el kuk labor nga ger el morngi ing direct sa pamilo ger el gidir adra huriping mar adra bang kalates walwasay Ndir ka sa pedal malartir al lokot tami wala nga sergi dal masalo maloob. Nding umala nga illegal ilang. Alsukumong ngari nga ko ragel gila again sa pedal ogera minister tmutuol. Nin direct sa dalo ay silwa say direct lulbanggel sel master plan direct kalmar nga youth policy. Direct kalmar momre kakal seller sira 2020. Tia sel pala silwa say ngaray galurior al gida del mga smok lal gida ngayas ka makadamra lom koro retir al mungil adra blu ngaray gel kora activity mangarang al gida al makatmok lal gida ngayas ka masaygi dalurior ringia minister lobantarira romte albek kal blu ngayas ka al tira madangel wasay ar ngayas ka blu ringiwal al altay mangara al bangalir ngaray gel challenges tira ngaray gel lomes rabek kal silseng Kado kora mo rasitam kado mes el budulaw ulaya nga de kora swadal mo kikere mo dalo aset tet kla adong bral budulikir ay kay kita gida dal mo mdenge yo asay qabilment ngrasab edel gutmokla balo ngrasab edel gutmokla adam ma adil ngrasab edel gutmokla magdat talagib luling kal ngaliked mong moklor ngule mo mdenge mo kwasay tiasab emloy bagi akluko katir kami esab emel talagib luguk ngoriak lakla adar karatarata mo direct الأمم أي أيسن مرار هذا الواسي تمال بتوقع عن الغربلة دي توب الغربلة التايم لين مرينغ لا تقورك لا مرينغ لا تقورك الرول مرينغ لا تقورك غريكير ngaray ga lurior el sab edel motmak lurior ar adra aklol amt mar adra blu mar adra olbil el gutmok le mangel ngal garbela wa dia ka bolam da solo asay akural mo rakwa makmur hawa akmur amerikel ang mong ilak la adra nga nsab ka dingar selbli garay but rangar nga sangarang esar ang ilak lang nga ngilan kon magisra vekkel sils Say the youth policy, adongot moklerni, emlamom banglil wasay, hindi akat sabel adrak mungkera mek murgidal mukasi kamar adar bela uspe rangarang. Gira dal kita momrit lelwasay, ngaray gel niya kita to uspe, arangal get to uspe angarang, makarabodongot mokla. Direkal, di sa tulot tayo ka maklabo kalal siyasing, el arag yang naringat el la vice president, el gukme olding lersera senior citizen stay. Etel mlomre garag yang kung naringat la president ling mal di swad el di ol taigang o ay selwasay tangar niya mlingi sa ido el tira madir ka kelo banged madir ka sab edel malaklo leather tir mong kodosi gate al lwasay kadam makarang ngoy tatrira ngayas kamar maklol adal motmak man sabir el gu kumusubay kel el togora armo uod la teletele la syugang mateletele la urior makukti clothing ertira togora klaab ekma marngas au sa mamlo si sa tatrilo Facebook messenger man sab ira ding ngaray kel langar ngi akuk mga adura ng likiral ngaray kel belaw nding swada di misil wa set tegi del ministrya arang lelak lang araab kadam makarang yakut maklirak lang yas ka make sure lo sa celebra alwodla dia kal aloy tel ngarak mungrang ese akuk mo partnership lo bangkela hospital masel human services mungungil katmok la ade sel blalbor sel koram la momtar basul edi bok alir sel kul pasaduli sila ngara ministry ra health umla momrek sel tuduk mo kaseng step down unit nding mara transition facility material adal guk mon nyuing emla mo ngit tamla mo ups tamla mo car nding ko rangar nga taligibal tarel basul adal lang clear en sab irel morse ang nga ko kurangya sul mortir hindi ka direct ka dir ka ado ulo asay makarang sab edel mo ar adal guk nga SS tir musu ka SS makara seludo dra SS sab elel guk kura mo ol nga sew al haraway gel expense ring gel adal ngar say gidel
transition facility. Sa SLBS selwingal nga radalong lela medical ward, masurgical ward ra hospital. Masiral ko tal open ng mlo COVID ward. Hindi sira bla kukpo decrease el tukuran yung lakad COVID, etamlan mo tal transformer ngim el ang transition facility. Kada direct el suada de olta bebi daurere la kaya del Ministry of Public Infrastructure and Industries mga nga bebi ra project el direct kalkora lulukoya ka benor ding disuada ko ko ay selo asay mlangaring ya groundbreaking maribong kating ay kaangya sura bulura Taiwan al merkid mga nga isel kukire la housing or serpap al gire la ralma may kaya del o mas menteral madirek kal nga ngi sel kuk mas menter seral igakita le compact almora connecting road ra compact al merabalu magda direk kal maranga sulit tirkal sa alidra Taiwan lol nga sel gira like ay gidal ngia aruli teletele la oliviu la maomrara almora kel giril morngil mo talgibal bayot kumaradang wala malngal tangat kumaradang esara madir to kadal ura balumam hindi bere kada kay nga sel mga tado al girel say direct al mo laurior al klawamdal nding ay gay gel nga sir adrabek kal sils e direct kal help al say ba aral at sel sarwataya mga rangaling maldimral momring la aral mandi kadil aluon direct kal matamal la taya di mo merere kam la rokoy kada direct kal al suadalo ay sa la ministry of state sera ku ay sa gira la gele solar yung direct kal sa dalo ay salwasay ar adra igel balum la moringa solar ringi direct kal sa irel makora magikarel ra shortir sel kabasingan sa irel itiut malar sel am radio mangmlamo sa bel mlamo or sel bsl am tower ng mala ala al sa irar adra nga southwest lomo ko daringi malboringa ko ra to ko ra ayol tangarang klel ang tararole lang sa bel direct low ay sertir lo asay mongot mokler kamiu pumosiga ko raw ngil muldurong uringi yang nga ngayol telmeral may kada direct kalokora talgibal so baklid mong kada madngel wasay nga te alara al dadu matukon moraikel lingi aroy dal bulung aroy din dia kada besertir yarong ka kabenurat obe ako ra resident mong ngokme obangget ding ngladya kay rubak direct kal Ministry of State, Aurier Labangelay Calbec Calbalus, el Officer Gita Domestic Affairs, direct al Malclaurere Labangela, Tirigel Tiras, Ali del Ngaray Krel Belaw, Seltokor Aurier Foreign Affairs. Makatangal tangatal, sabi edel kukna, welcome rangkal, kaya dil Labangela President Tercel Chasing, Minister of Foreign Affairs, Rabulura Dois, direct al Mlelding, madim lagi kada batemir. Hindi tamlel memes lo asay ngaraygal impact ra climate change ra alsela bulur belaw makarang sabi ela kupulurado isulon ngo sergi draykay kada direct kalne sabi edal welcome ra ngel Minister of Foreign Affairs ra bulura shabal almlel mo nga asmerel tial taram le cloud project ra Minister Obiang SLBSL departure terminal rigi ra Scotia mong sabi elang ngel Minister alme o ngel President rigi dal mo nga asmerel sel el Scotia direct kal sira ala ka umrael lamangrang eng dimletal Minister of Foreign Affairs Rabulura Taiwan amle sabel el mel eng laringisel babol larikid travel babol labangel Rabulura Taiwan el mel mera inauguration emle sabel el gukmong almo establisher say the travel bubble makada malmol mera ngasulirar sa litera Taiwan lesera bola karole la oliviu lamangrang etira digiling elo asay malmol maumra rabelal may mandim na kalsal di tokorak lakang kodang alulsigal niya president mlemring lo sigal wasay ate alaraw kurula el adlal masimray kalbabirablu girel nga ngisel imolte alal sa irar adal belal mo raw kururingi mataywa nga millamol mal al open mlo makasayil smera sa irar malartir ndig mlaring ate alal mo direct kalso di o ay sa wasay presidenta ngawuk tir kamne ratara trip ding mlamor nga erul time sa belal mora Fiji kada bekla adal mlom vengera tal mlom regarra kalwasay adra forum adim lakalot tirak lagel ni amlet tigingira al sel do kaseng makreos communicate sesel netel bilir tir kagi del forum leader sir sirabel meter belaw
talbilirar Micronesian presidents sira belmitter bela lo asay girel tabasul ate al morar adra Micronesia kadam bakladan bading lo asay tay heyo obil mo tril richon Polynesia Micronesia Melanesia egi dadi dulungit ternya wasay pol tabasul ate al morar beklad illa qadim dul mo kasi Micronesia magim qurang aray kelawes egi magigrel belu malakate al mirqamam pol tabasul ate al raklungnya al maurior maring al morar beklad letiang al adar gidar rokuy mong ndim nakalo tidaklisay mo diluk mo tuwabta nding mlaring ya kuram na taligibal mo diaktel tokora covid mlaring ya te al الجوك أدر أستراليا التيرا ديرك الأول مقدقورة سيليس برسيجد المرين الفاب دلو مقاسين غير نتأل السبيرة أدر مايكرونيشيا الموميترا فيجي من president تملوني ما president FSM president تريدا غير نيسا دمول الجيل سل مكروس خميني قال لهم ملقت مكلا ربلور بلاو قد مكروس ارتيال كين الليد رأل سل تيال فوروم من وال غرام لي من تقليد تل أضوء الواسي oy kama mamel en so mama tabasul al bor arbek laad ndagi mel mukasay arbek laad lang at tablong yakam kim ngaklim qadbek laad sum qadam la tablong el tabasul al tablong al mor arbek laad lagi da dio sisil ad ndaqal sabe adal mel al seltel al adar kid elang al mutang al osing adar bebil edo bor tel klod al adar dul mukasay bamar adar tay heyo giril tabasul osingul mer khamam girad el selomru le suadar adal lorungil merkid agirad dikid rulir al selad longoled mong sayam le adu ulul banga president talmong emral ngarnya tutale lal qabang ba nga madade au awed adu ndi qabol waisel ngara de ngamal ubel ngara sum ngara de ngwala bangela prime minister of Fiji ang mam lemre adal hang up e gora wal erdan una seng taktir kada loreng serkid hindi ako daw ngelo asay ngkal prime minister of Fiji amlara open heart surgery mangkal adir ka recover el amak ni tacho seringi hindi sesel di kamad ngali odin badar adeng among odu ulwase mangmal no nga ngil telir serabol qabang bang amdarir tamlo ngil adu esil mookla magdadir ka ngara alsel embad ngelo asay adol mal ngara alsel ngboto ka nges maboto ka udas maboto ka tokoy maklol tokoy asab edel gutmokla legda botokla direct Martelo Bangueda, Minister of Finance, dakal salvato kasya singal dol ol teleng auriora longot mokla Minister of Lol Vingara amsil nding kadobek la adel madngel wasa igel loriora longot mokla amral melisi ratelet lela mungil garul rabulur belaw alngia mo ula ngil klangar other belaw مقدورة دي مماس أبيبيلا سلقط الضغط اللي بكلات سلقة tax reform البعض implement ترنير تلمرال مراق قدام ذنجل واسي قدقوق مملوذ على ثلاثة ليلة أمليو لا tax الموضوع ذنجر على GRT دي على دروكي ده مو على GRT غاني يسلمو قدقورة ملوس مارني الفات value added tax دي كلا بلاو goods and services tax مار أدريرا finance أدريرا كلنغارتيا من سب إيرا المو أونيرا كيرل كيرل لايكي ألسقو مغارني direct kal ngaringi sel digital residency law sel بس الغوق ولا قرول المرابلور بلاو الديجيتال ريزيدنس خد ريجستر هذا المو ديجيتال ريزيدنس بلاو سو الالتيميت لا موريني 1500 الأذن ما ريجستر سو دارتم أقوي ملتلا لندين بس دارتم أقوي ملتلا اللي كده دير قوم قرو رني إمليسي أرسل لا الواسي أو بام ديجيتال ريزيدنت بلاو ngaraku sabi man may mga sabi adal mga susi or adal may din diso adal direct lo ay selo asay malimis el strict ngkomakay at telet sel umkora verify ko aseng kal adang kafung ang dangreng ra era bodol si sabringi mandia kada bagik lo asay tira al amadang ring rak mungger el bulu ko tisori el mo resident terbelaw ang masisi awre la Ministry of Finance lo ban trigal partner sergid direct kaltir kay gid el other America el other YFPI mga rangklel el trainer gid o lang sir gid ray kay gid el to kasi KYC know your customer kadum dingel ko sa tirga terwat ang al other dol si sebertira al sila system gid ay gel baby la arwa arbitration corporations private banking ma fiscal responsibility ay gel niya kadum ngat mokler el ang hindi am sisi el luod el girel يجعل الناس راودوا رأي ذي بيل دولال دولين لوذوذ
أذم لقد سوري ردي مسكي ذا وضوض إلا قدوليسي اللؤوض مبول سب إذا التلقي بالإمبروف باتلت لا أورتلا بالوضع تغور وضوض متولنgi التلقي ذا لواسي أجي مسك ما يقال وضوض ندين غانيا كانديشن رنgi أبى بيدا كانديشن رنgi أي كايجي ذا لمرو لا ندين كير المبلغ تاك لواسي ندين لقدي بدرو لنسوا ذا يقال وضوض قد ذيرك المدنيا لواسي أي كان أكيد هذا المغتموك ندي كدغو كغريل بلو ندي على بتوع إكسبرتيز ركيد مقدولو ريال لبنتري تريك الإكسبرت را AVB أو أي سرتير الواسي تاجي كذا بلو ما مو عنا تلت الليل التريك الهوك إكسبرت ترتير كاي كذا التغور روا corporation ما arbitration أمي أول نصير كذا الميو باي كاي كذا لا الجوك نورا مثلا لا أولبي دخلوا لاو من ندي على سؤال المرأة لم دوك مقاسد كذا ذمروا لا قال لا لم نسوا ذا يقولوا ضوضة قدم الله يقولوا ضوضة ندي قدم برنا سولي أدرى AVB المناسب إيه لو ريال لبنكذ يا قابل تقارن يا ذي قال تملا قدير قال مكتوب ريال التايم أي قام لامو ملا راق سل تقرا corporations law الأول مؤر الآ ونتيو لو البيدا قالوا لا speaker يقدم يقدر مو لو ريال لبنتر أدرى AVB الآن غنطري معتان من سي أكلم غتلا ذو سوبا يقال تقوي سب إذا الماليسية من سب إذا السميسية تيال تقرا جيسارة بلور بلاو الممسيسية قد ذلك دي سواد لو أيس نقول من كلول تقوي ملا ممرق ندي سواد لو أيس لو أسي قد المول من مرة مسؤولية أدر بلا روقوي ترجل بارتنر سرقيد أدر أمريكا تايوان أستراليا شابال ما بك بدنا لابلو التير أمرا المناسب إلو بنكيد ندي سلقو تكلو تطلع لأدر بلا وكيلنجي الواسي أوي بضو لارتيال كلول سيغد المربلاو مبول سبئذ الهوستر تيال our ocean conference من ملي بتغرر تلتلا للأذ رأل سلا تل سندية ملي أولدين اللي رابلور بلاو مغدا مرنا سولي لاربك لأذ الجلت مكليت تلمالوني الكونفرنس مدنيا الواسي سيجي ذا التايم بين هذه الغوال تلقيب لنغرباب سيل أوميكرون فاريانت ندير أذا مرنا نسل بأكلا رنجيل اللي غضم لي vaccinated خدم لامروس الرغوي إذا لك من ريكوار هذا الملواسي نجير الملامروس إمير بلا وتست ندين ديركت دي سؤال لو أي سلواسي next الهوسترا our ocean conference أبلورا بنما مسرابو المريقة conference يا president ملانيات إلين غوي تترى ببير الأوكيا المرا البا أب تترى الأدرا بنما ذو أورتل الأولرا غرمياوس إمالو مس congratulate the president الواسي ملوني لا conference يواسين تيجي بمو أي سكلم برا أجي أي سلواسين قرة تلاقي بالملك ضوء مولومان لكن ذاك الواسي تيال أبلام قط مكلير بلا ونسب أمام المو قط مكليا مقمد الوينين دياك للتمرة الأذى ملمو impressed الواسي أبلا ونسب قط مكلي أو أيتيان كذا مثلاً المقاسة سل دوم داسرة باسيفيك هذا ذيك واسين الأروح هواين قامن فيتشي الأسب قط مكلا وايكان مترغال أذرا فيتشي ديرك المني مملما سامري say, oh, we didn't know that Palau can host a conference like this, but they were impressed. It's one of the biggest gatherings ra alsela Balura Pacific, ya bela ori rally. Nding ndakal se edelo besar other bela dimlaka adel mo lisngul lamda lama dimlaka adel الmo complain الواسط yang ram kom latong tingira lerul club se makarang maral malang yakal tareng mabud mabalti gareng radul longlet emal umol tan maral okya kari kitel tirek ndirak kalgukti swadalo ay sa Minister of Finance adir ka mlegair al merbelar tal mlomregal Sunday emlaringa telel el mga adurang kay kitel al Special Envoy on Compact Negotiations, Joseph Yun Anklel, ngaritay del ambasador adra Korea, ding adra American, Korean American, ding kaigi di agor omtera blur American, etiam le klolong til American, usubes, klolong til abelaw, المرة adra American الواسي, متت كعاد الممغض أذور minister ngak, السلب لونغض أذور ينغ بارang لل تيال قبل من تر American. Le Minister of Finance namtut kal Chief Negotiator Compact selbelongod adu engob ba support ra arang lela akabalment ra blur belaw
منجيريل توت كي هذا لو سيسي وعذرو الليل المراقبة المنترم ريجيل من دي على غضو را مينستر وضوي الدول مقاسي هل كوك بوك شغرا مرة ذلك كلوتن مي لأن ما المغتغ تألف أضو مملة تلقي بالتايم مملة سلبوي لا دي مملة سبيرا أذرا ريجيل المو بريسيدنت بايدن المغنير سيجي دلونيت توت كين كايجي دروباغا الملاريتايرا الموت المول mga taklela Miguel ertegi del adura compact قد ذلك الدسوا ذلو أي سلواسي لا الملام قد مقلر ال 11 الconstitutional government أملامو 23 لويم إذا لا أملام قد مقلر سلغت اللولبون لا المل قد مقلر غابينور سل supplemental budget لو بنجلا تقورا marine spatial planning sel tokora subela the bed alwasay tiang malwangara those pe asayin sel malwangara teletelel abo those pe ertial the bed rogi ndi more say gida le presentation segura di olngosera adal qora mel bede bolwasay ngara bebi ray ke lurero lam qatmok lertel no mregal tarra madringel mal dia ko bigikla arbek la adal ngarti ang asab irel di malagir mendia kam qora omda selo asen dia peren dia ko gerengi nso daro kulkera bel top del algasus bel sab irar adal selorael emblag takraw do swiro lo asay tamlay tulu ay sem lorarang mama kiuleker matisilodi hindi tsuko manda kalo dangali ikadungang klelaat mong yang usel ngerager mukut makli yang ulmem sangkelat omal masulang Saula chief of staff ya domesra tel program rigi kad Marcel temelangale kol atak lo sang rigi de activis aware the borse adem dengli se lonti dem lol delia gobernador bolel kadang tangat tingim segi umrek sel luro raket di akoramla mo merit teringi vice president etial amlani aurora alsel la ndakudek minister director lemna mosmen termok mol abli lengel maas esel tuta de bon de mumu undora pulara vera de olgi tra president esel dulu turma meseringe ya ida chivo stalo ase namos de lo message o text ay que lonti da vida le lak le odurok kol morgim dak tirge gi del goramo omsiu raigel lonti del mora a president alo esel la esa rebure medolgit podrong siya atak le kol president tergit asurang alwip sa junior amo kamalong tong sula MC de leitor masayos luwil sa arbur marbek luwul tel lura niwal luwil sa morga governor speaker mar masil maru bugul tel bulu rogui marbek la kita ko se del mem ga ngater la kapsi diswakal mo uranga sula la adeligat arurang mar kalmera house el tira ukno sila bangada como sa speaker adeligat tra malgayok madeligat tra iray madeligat tra orior madeligat tra sonsoron ukno sila ol mangi el mertial state visit kita mo sa akabalmente kita adega edelinguklo ngari executive ngari legislative mang kamera sulit tira ukno sil chon kita la kapsingi diregal so dal mo ay sura kita ngartiala mgela vice president ri niya ministry of justice ma rokun ministers marbekal adala igal agencies ra government wa PNCC PPUC pension SS PPLA ma igal batol tela government ri da NDPP el gida mokte ri da la kapsinga mu erurak realsan mo erurak lang dirga next year December January mo erurak ding close to trela kami la trabalu au dereng saigel ngara arang miu mau do swiu mau ka rau reng ar kamiu le tia kama mangartia siungi lo rol giriu mang close to trela gime mata kasoes e bodo mi mokla do
lo ise lagi da di imo mokte kargid kadi osing yo so si ga klung yolel adastal klung yolel adastal adar belo meng akti momu lo ase diakon ngirmang kita ko tenggal tengah telbelu ngia da mereng asul la dios ragotru il klabo le wil bluwat el bilskit mo mengiti gai gani kita la amlo la suara hotel la mering al time ral sela blulat kadam lo sois bra covid kadiriga albang la tokora climate change menteng telal typhoon ame la angadu namora tokora conflict makamat mga saklara la klalo marogwa di maran morbab di ngogi wang yelungil del wil ergid mangwi klausel ergid e kumra lo se aruba kami tigay ergid e onga se ergid material betokal salid luwablu ramrigel miligid mga mo partner cares act mang oyak padeng lo se ngir mga aplo nga radio se mutialu do del medi de bingir arbe kladar belaw di ay tiaw do ramrigel ngari alul mang ngari armlongal tangat mumlo sa ilma igel ngeso muklo so waklak klangar tira bekal sits man adra WIOA mtedre kalau mugya dre al sil se malbonia agel girel tangartia di akmal de remember atel sirada pora airport el molsio klagel first el vaccine el mekmer dra blur go yalaw miguel ambassador amrigel mlartel de mira la se tea sel ray of hope maskit sel wasen tial tora gobid al ased lo yebgi aktuli seleng umbral waseng nisel el delira bek la other belaw el tiram lot mage con el wase o ingid lo mas ingid el distance ingid el mesu imad sel got el arba pergi kada lot magar tigel semong ar toktang argi de wase bom nga ayo bor komyo betar other belat ti lo del mama ayo bor tir begida se de wase kadam la yebgi tir to kora covid gidam de el wase tir covid amlo malmala dal will mlo de kasi dal meseran ngaligit mlo de ka mlo merigi da mora guru ledi ka mrenga sula dios ne selidra taiwan amil mol mas ko gil me mil mol mar adal mora klara blur belal mora guru le ka tamke ko gidlo pen mlo sela uri pingel malara arsbere mora hawai meng magi karel toy din de kalgira dro besra asula dios el ngiap lo meser gidra igar rogoi ediregal nom de lo ase aigel challenge irgi tratto kora ngesura udo malubeng ngarul el merabelwat kadan dia ka question lo ase kida malul toira tokora klagan godam kadam lo malas ase kame dollar turist tra Taiwan alme kadam milas mal tribe di nguk mari ako bidir tir tu masimar kita kariora kita mesin drata turis tergi tangara Asia me Siabal Korea emringer tira amelding ra pelwa de tedri ko bida blurir me tedri el simra di kadangal tanga ta blur amrigela meteral admiral ma general amer bela makwase tirungela admiral ngara Hawaii tangora artial ukor sokal soldar ataya lo ase kama mada kar turis kama melmera blu amre alta ma yeduli tegele dilliu ukbel mawar ukrol gira dara okyagal ora cruise ship metigase ala mo godong aigal dilam cruise ship ndikase diregal tara klang godang almel ukol ngasera balwad mo moria urerira arbui ma ertamom didrur tamaro uim kada menga sulado se segui del teal kadang artiang en sokan wate al menga sulado drolbil legi tamlo mesra yo sang angargi de yo sang angargi da adol mol melang sel dungu sel yo sang angara 2019 eng mol melang ario yo sang angargi da 2021 ma 2022 ra 2019 lendi kal duulen ngosong sa ate al ra karu ra balwat ndi ka tamre ngasula ra drolbi lo ase ka tamlot ma ase ngarai gel ora priority ri da medokat mokl makata katamle make sure eng arangalige del tira itut melangeso the double selngeson mortir katamle make sure atora school ngia priority mo be sa textbook makat mok la gel ngia maklaw tutrel el gira la tora school
malungil aro kan artiang director es el director regidra curriculum and instruction am lamo tarra kan rablur belau agilingel to rablur am regila el mutel mer belau legida am daño la sesera don campak termena al sils o qual ba center al other belau am miluk kal rablur am regil takmedam lamo true el telal other belau am lam luk belal rablur am regil legida el other belau al tema di تيغمو تروي مدل تلان من غير هذا الشيء جاي يقول تعال رغرول ممرور رقلان ربلال مويل قد مدين الواسع ترى قط كلو تطرل بارتر سين أتيال دلويل الجدر مجيلا بلولا يا ترى يقول سيل سين أتقرا كم باك مقدون ترى المينستير جدر فاينانس مو رسلوا ريولا مجيلا بلورا مريجل Emren azul a otro blue color lo hace turto daudod y un son saududet el helper sel tokora negotiation len cloud to trail len se lo ko haga sel teal yo si se va a vivir o haga agulo ahí será la el ni hablar proposition olvida agulo la kada ngogi usegi del degal partra campak te ahí le campak tending digo certificate del adlo no se origi de Washington DC speaker عملها schedule بتوع appointment تريد المهم سر senator سمار delegates عملها staff را congress را بلوم رجال ديجم لار بيلاو ارتيال نمبر قلبوي لال المين غاري عملها أنتي ده ما بلوم رجال واسه تيال تقرا قبيض أمال ملا أرولا بلوم أمال مو متعرف بسول أو قبل من تري نصو ما مرة قتيل مليون سيعملها أنتي سر المين اللوت المرة أمريكا عملها تملا درافت ترالا واسه كي نسكمبر at least تنقلوا المليون كذا قالوا لي ترى hospital كده ترودون يمال ناموت موسيقى رولين تمراروا لي على الله لو اسه كبا مسرا بس الhospital إذا قالوا اسه يقولون مسير كميرة تقرأ cyber security قالوا لهم تقرأ cloud تطلع تقرأ cyber security تدري قالوا مسير كده اسه ملا مو غيره قالوا مسا بيبيرة تريتار قرروا اللي اسه الماء وخلب براجيزار كده مثل digital residency program ما يجيل بتقول ما مثل look kirela corporate registry ma arbitration ahead pula mo korok lagi look esel teleta ra rule mun dega da sal di urtuir la tokora klagang godan mun kida malngal tangat le da mitskida iliaq albalwaf emilskida gotok klabo albulul lungil eltel lungil adabel lungil atamel mungar aledel moragel gotter puro bablo spe gaid el digesed el biskida roba los per el girela amat maklela tamat al other velo madilas des mneso al sharing ya minister gidra a fisheries ma tourism da fisheries ma tourism fisheries ma agriculture ma environment amne mring lo urior spera todo lo hacenga besen klela $6 million men governor kadam le tirigam le passer sel budget el bleda passeringi amno sabel ma 2.6 million ludo dam lar tirgal seli del tira umrat togora umngarmrial umngariyom ummatmaqtel tial البلوات المسكيد الوالبول لول ميدا مرسل نقل سنغسل أكيد هوا بلادا دنا سنغسي إلى السيم التيال الدبير يا 800,000 رسي أمال دي من المال تمر ستيت من hopefully تيل تجيب الهيلب رواية التايم المال أبولا بلو ويسي أيام نوبين مرايا روغول ستيت ما أديك بدون توبدا ودو دلجير لايجين دي كذا مرينا سولو ربيع غرولال نسأل ما جايقول مكلي سيجد اللول داسو يسأل سيرجي مرة بلور أمريكا سيرا إندرا مارش أجي ملاري كمان ما أدرى سنت ما أدرى هاوس ما مينستر ملي انترستينج اللي ترجع أدرى ترجع يدل سيد الهلب ريدا تورا مريم أمال دي ملي مريدا لواسي أوي سيلي مم جاي سعري سيلي على السونغ سيلغورا بلور بلارا بكرة أدي 800,000 أمي سيستر كده مال لواسي ده كمية تيتور أو هلك تريب الموسمودي 800,000 أيجل دي مرا ستيت دي ملاري إكسبورت تاكس لولاريا قبلمنت غاريا رادو لوريور غاريا رادو لوريور راسكوغي غاريا أنيجل
el bill process olam el report sel sumo kan barangar sel rogil el tax el mesois bram sangar belao ese additional medel 2 million menggirul diri kan maskama ngesul girel se matemlo kongel 2.6 million aling 800,000 ito kongel mo 2.6 million and then ikaduk mo matadura na taramrigen Arsena Oceans Conference mga kangara a meeting ya John Kerry ngar belaw kasi malsokan mo tadur kaleng ngal minister kami yung mara Pacific amla walk out nga ka ukti kangaral ko tungi mak ka bayar mata boda adu ngal minister amla trial alil tial tai yo amla walk out lemrige lagi katera polo sa dra lu il million lu rakram la memo etunga lu il million un masatial tai yo rogi rase treya mo miri di trial dra Pacific agi katera lu semolo ase tiam la model kal girel waise ele era langi gel mak kangaram la mo ngod arsel adu rakram la memo Allah kal lokal mal million ende agi mangeri mata walk out mrala al dadu tial nombre kal July yam regel amle announce sira nga Fiji lo ase temo kongera 60 million malbebe ra time mo mringla ato ko hindi kal gire del stop el fight el gire la malter maklangar other belaw ya gumral wase tial tim rigi del ngartia ase arur tri ra bekel sils tomral wase agot engirel klangar mara other belaw magara dralul me ungil maulan $6 million men seluk pling letter al sel 3 million madalingel mang se ditar example di kada mora igel qotter kura babel sabed et magalorion lo mangel olbira galulaw matiala tigar aiga rogol ministry se o siga aiga rogol teal el ngia mo sabel so bakya kalangar tamatal other belaw mugida ngartiang el mal di moreng sergamiu mo malas mlongera aiga rogol ngia ngaraw de suilo brado ngaraw de suilo el teal balwada kid rogui e kama mangartial oriol misiungiu mende kamari el ger ade kam kitel ger mal di ungir rogui mo man sulang rateal by the open around gire lager manger adang sulang Ramal Saula takle call el presidente Ergid matay sel time el mornya ager manger amal ngatate speaker abura ngira ula edla la modigusa drongle de que apol por omogra al du tay del chikang nda ude kun tau mongagi ngale ngeruba acting room Tiam sekadra rulaba obisra kol government te ledolo ngitangara tadi tangar olbi di tut kradolong let Ungil kapsingay akari kamorengel minister matul akari ka kire adra Bangladesh mahuriping ngaringi rala awaseng hindi kalsba amel meleng leng mokul rala mi matidoek lemer kong emo mata martyr tir ml char sa amle 20 dalal mo 25 arbebir tir 35 engel owner apay dia kaklam dengerengi makugel waseng ra mandi kalsirulil ma pol sebedel mga dura adlo ngal karangal edo leng rengi engel adlo ngal karangel Ngel adra Bangladesh, wangel ngel achol punta isen kle. Mangal gela Lorenza. Lakal mulak tula sebe mga blablik, engmle $20 at tal sander amla memang yak tutun melong wasi. Oh, if you pay me $35, I will. Say it. Kamsulang ang malungil ko pasingin mo adang iwan. Sep malungil ger. Halaba kumul ko na disira bebira deiram bumudangi. Ngaringar 11 al atra Bangladesh al kerniwan eurior. Ngaringar 6 al atra Huriping, ma 8 al atra Sina.
Mung 25 la adrang od blua kera dalong ledrang iwan. Nga to permit te ken iwan maula ko ice ramiu. Makaryo lak munta ang se kalau ice punta employer na pwede nakataborse. A issue ak mung mahal bato kara adrang od blua nga dalong le. Ak makataklik mamokte karte ala ura bok kenjir ka ak mau ay sa pamle kora seldom sa selwil lul sa nga president amne mokte ak mo kadam kara malisi irgid mo sa edel digid mo Michael Urior Michael ko kurol blaro la minister mo nga sir sa igid kora taradaw aw lumes ak mo kadam kara nga create akora online options ak madek mendak la adro ko amdu ramasin din dire kan bring la rala olidiul mendak la adro ko sabiil mera Urior malup toreng sa radyo mo net mo rat ele la Urior Mabebi na bladru ra minister gid am larulia website gid al Ministry of hrctd.pw. I-over sa gid al website tengo ang sa man more sir cook jobs.ministry hrctd. English tiger rogul job vacancy announcement terbelaw. Man sa man dingar ngiwal agi modo volunteer trigal yu tergid ma rep mangela ka benor. Man sa Ilmora State Office am no to ol tangar nga te lauriol merado rogul. Misal website tadya anda ka Urior belaw dibus. Laluuda wa sa era pomosi gra adam ingre loko del club sel ma announce or vacancy announcement. Sa gidel tletelala amas kita telala adar belaw mo apply ang usal Urior. Engidat ngel to ka Urior. Aong erok mo ensir sel grim. Masel grim kot ang sel moruri ngel al time mamukul. Wagel diru chief of staff. Mukul mabatam atra Bangladesh e pomoleng ra ata la Lorenza. Masel sande le kora makle mukul. Hindi dorun ngel anga agimna malas melomes sel regulation ergit. Yang ani amendments sel lagi pom de elra alsel. Magidi agimel ngira kora adra la arkamam approve agero cool changes. E kada malas mon mamrungi mo sabi ela peer to peer ela adal kalanglengar adadi. Hindi ka kapol tokoy mo kumakul ngito mo kumingin mo sa Protrucial Administrative Procedures Act el adi el albuy lang mo tuwa ang mo sabi adal maruli. Answer a question ako. Yung ram di busak nom sa Bangladesh yung barela Lorenzam. Direk kal mal sabi ilangi dil at marang artikla. Oh, kira ke? Oh, nih. Saya breakdown. Malungil kapsinge Mr. President marokol nga rabala. Ngay nga couple of questions. Number one was ngoram lamo bla takal was tirgal vaccinated abel si revela until ulba COVID el May. Ngay nga adal tirgal ruse sorin mel May. Sabi al mo lift the same and sabi dar adal الدي على vaccinated and سؤال الدي قل ما بيسيطر بيلاو. Yeah, number two, ongi tasing sabi al maring abas al to da bluring iwal al del tial public transportation madsel al takara ada dira kal al mara orior. Yeah, number three, senggo naman na mo close allen mo trulen mo oratel makita al garab lur belaw ngara orior ngara al kirel sel altan sulang. Halo to ngira gel gel ngarsel blabel. Mungkay kita Dr. Mukol. Ang guwil ko sa emi malungil tial gani mamlayak ng asaw ma. Di sel uk directive ri da diri malmol ma sa stigel metmur bela fully vaccinated. Sel last al vaccine omngu at least 14 days. Ya kamo sa MMA. Sa diri ka change ri mang ngari di tal exemption exception amor trigel ngari medical reasons why di aso ilong vaccine. Di tal segit trigel ngalakal 12 barak til meriaw ang ngari exemption di gel kurang tangi ang gel director of public health. Magdulu siya babel mo lolingit til sense mo
Di su hindi ang vaccinated, hindi ang medical reason, mali ang ngariyo rigimra at 12 years old, hindi ang salis sa MMS mo belang. Lit yan yung katomes ringil maral mo. Yung ngarmalang di all time hindi ka kabul sa MMS ring. Kaya siya ngari ang subri kal test do la sendel mo ang brigel maeling ukmle aray baigel baigel result tamamla mo ring gel BA.5 belaw gingel tibel buyo de tibel hidoy di gira malangal tangat tele kidar bekla adro wa di mligi sil mo malarti alorus ma ulo kal mal selba akla Sulam dire kam halungil ger to rabas oy agi mo mel erngiwan agi mo diklu wala agi mo meserngi aktire kalongi telesku mangania adarni agi osi rabas driver malsku mangania abu gerni wal orio reswal ditada ole diurngi les eno makalabas agi olngi terni mel kolranga Malungil kapsingay. Sel gera gera laurere la atokora drax. President Israel amle reorganize la Ministry la Justice. Mamloria Chloe del Divisions la alsel Bureau of Public Safety. Ngaringi Division of Patrol mangkagi del ngartiang kale Chibra Patrol Chief ngira manyor. Pirang nga division rai kagi del corrections ngartiang Chibra ngia Chiba working rage. Yang nga division ra kagi del Maritime Security, Fish and Wildlife Protection Chibra ngira bloko. Chibra Division of Juvenile Justice Sanya Olgari. Division of Criminal Investigation Chief Cleory Clebas. Nga division ra transnational crime Chief Kenny Sangbaw tilay gid ongara ra tilay gid narcotics enforcement unit ma anti-human trafficking unit mo web treungil segid manggay da ongara alertel odior manungil selger karila mamlamotel algum kadongangit kasi kamoral me malbato ka a report mang tamalo odior anding pura kalwasay ay kaya ka daw ay sulurere. Lesel daw ay saurere da ang matamal laurior letamo matangay mata. Mang blool undercover already maktiso kal assure milo asing manalaurior. Mal mangale arbek la adlo asing gira da report. Ang kaya dal tora community policing ang gira dal mot makarogo ya mangkaratial balwadong kung tika di ready dar police. Kita gira dal mot magakay nga selo ready dar police mang please report sel omes ay gaygidial lakarad sel blabol suel brak labse bel sisbar tiang amlay dia kamodong alilmlay mal heavy tinterngi al ubeng tablool omay sel morabli lakmun taal af mal korab takngang abisirak maloli ito report basta tegi dan blablool may ngala license plate taniya mal tegi modong alilmlay korab lool omay sel may gitalgibel kora a concern daling ang malbato ka batak nga bisel alme agyoreng sak mo tirkiya kora connected mo rat algi mo dang lilol tradrak sang you know ay gay yal tokoy mang sige dati ko litin yung sa blakan mo report assure ko milwas ang marala uriore mo de kalmeng gay dal chibra sige yal transnational crime but please am call anytime ang mal sabi wal ngani question sa kumiyo kom call ra 4883198 what ka dingay kom sulang Walang kaya kita, chief of staff mo kasi kung mo ay segel ko ra bebil nga rin ma.
Ako tulso kalo ay seringi Cell Victims of Crime Advocate ogyu ay gagidale again a reorganization Ministry of Health and Human Services President Tamle sign executive order July 9th. Ito ko Family Protection Act, Cell of Clear other Logiwa Victims of Crime Advocate, la mo mora Ministry of Health and Human Services. Le Presidente Umral was yung global ko legal social issues ergid, al morweb trengwel tegi del Division of Human Services. Se engel chibringir elang engel komtil ngirmang kay gida audio rese. Ma segid el Victims of Crime Advocate ol nga sew tirgel adal nga ngara al sela dalang okol kurang niyo usbak. Uspe usbak. Diri kan mlamoringi Governor, mlamoringi gagidale notary public or office ra vice president malsum somi notary sabi niyo kumkolal meng sibiral almel notary sa babier at yang kamsulang final ang ngari lang dal may reach out to me ngari akal ngar office ra vice president kalirar ngal ka meaning ang baras makansume masomeng malsukom kami ang ngari omodan trir al family al malstrakal ang sabi iwal ko lalme ang makatmok la basket. Ay gidir kam le di libra basket tere el alsil sa mora family dire kal mal uspe angeso mang tamle reach out alme mang lo gidi libra kay gidal basket mo. Yung titara ate alal sa adologi ungit tiam lor ngi lang ngar tira syabal mle tonay tawdo dul swalo mara kalira ngal karbelaw. So instead mga gimle distribute baby snacks ra alblaring isele belaw games hindi elang ngi kay gidi el kalamang madingil sing mal we're struggling rokoy mal mga ni amodan trill to bet sel mal ko usbe anges especially tulong okol ko mal beto karangal kan ngi reach out and member ka ngi amal ko ngani kim kat makilol nga siya sula Kumutang aloy lamay gamang mga agit. Yalonti ke mistet matu la atira kali korkau. Dika kirel tigel adra Bangladesh. So tigel adra Bangladesh atia kal kiril lore lo pantarira ngot alat al suku mandia kal ngalakil. War if tokubet sa sela Sunday etigal ada oreo lo pantarira tomalaya igal chumong emore lo pantarir al suku komti kartire topals or tang ovals ngak ovals tang ovals. Malungil ger. Ak madengel mo kom ruringi. Kom didyo lobals. Employer ovals, maadam mong ovals. Luy maklu kabalsen. And din sabi edel malsing gel adi eventually gel employer amo daklo lar adan. Esel at taptil sal grima ulagel wasing hindi til dal nga sa arir. Se omom da surngin se wal kom baligong. Bulkulap mungkel employer ngel adak lotit mungkal adal ngarang mururi. Mbay gila dal losis agil morgi dal employer wasi kama mudu mu adam adak al gila murur ti alulon mosubudi. Disel bol sub de tagi dal tokoira o mangarak le. Mosubela employer haron getar employer mataksela ta mangay. Sige ta dola sa musum okkor ngil al silalla. Ang YC. Elanda kal peer-to-peer, ang bangla to peer. Ang YC. Oh, hindi ka ngarami. Lame. El time el suku mga kamla mo tiya kuspe ang kangal kaya kal atra Bangladesh mang aksen darangi ang sabi kal mararar atakal atra Bangladesh al ubeng atra hoy diping
malungil ger. Ela nga rin executive order, el sign niya president or mga saw. Wasing sel bol mereka adam modurukli and sabem el mutul matiit. Dil suko ma adam modurukli raw era 2019 and yakal sabel. Okay? Al suko ma adam mamraer el al time and sabem el mutul wa imura adra Bangladesh. Wa mom teeri. Kodurukla imong imti ilo ba imong. Ya adra huliping ada ka limit ringi. Gukti ada Bangladesh ang nga kita le limit le establish ang isang executive order. Okay, also ko makultura kliraw era 2019, hindi akal sa pepang Dakal sa BM malara ba sa latang. Di o modur clear all time sa BM mga ba sa latang. Minister, ang sa MLD o ay sa luwas yung arak requirement at tiray dal adra Bangladesh mahuwi pinsel na may certified metro is pabelaw. Tilablo all ngel employer at decide at mong rasel cook certification rin. Mas kumukumilar ngil farmer men ngil nga dia babil ngil ukot mong ka farmer. Gamiul employer a malayra adal mel nga ngi gigi dal cook wasil kulgori. Sa mo tabda job vacancy announcement. Eka wam so dit mong kal adal me ako sigar adal kita teletelen. Misal mahayran ngil adang ngil mo meter sa gidal guktaw raw rio. O mangkirelo babir. Ngil lo babir rogo. Kamlu tulam das kuk aikal abotok. Alik? Malungkot nga minister ko may nga kaso kala, Minister of Finance. Malungkot nga minister, tigil ako na karik. Ako na mo confused at kaya gil best tax system mergid. Etiya ko ulang mo effective ra January na next year. Ko lang nga ako ram netra kanina lo sa kanina before hindi ko ram mo confused lang. Kailangan waseng siya mo o file income tax and get our tax returns. Alumin sa el ko lang nga gel I gel do dinar and how much tax they're gonna pay. Asumo nga ka, let's say nga ka may $10,000 a year. Yung nga mo file a tax, wa mga mligel you get your tax refund. Alubeng ko na mo, asumo kasi ang declare sila whole thing. All right, so I'm going to speak English because too many people speaking Balan. And I'm sure I can get a translator behind me from one of these guys. But thank you for your question. I was a little bit worried you're going to ask me a question about a business. But for salary and wages, we work very closely with OEK. And we agreed to work with them to increase the amount of refund to those people who are working. Some people say, well, don't collect the tax. But if you're working, we don't know how much you're going to make by the end of the year. So the employer will continue to withhold tax from your salary or wages. And then by the end of the year, we determine how much your total income was. And if it was below like 15,000, you will get your taxes back. So that is the process that we are working on. We would like to make this automatic, so you don't have to do much on your side. That is our objective. Right now, we haven't finished the regulations on salary and wages, but we're working on them. Does that answer your question or translation? Mara Minister of Finance. Ila time ang yak malula patset sa kaman. Ila kadang bingil wasing kaya start ka October mo, ang kuk start ka patset. Makadi ko lakor ka wawas nga makanti amla mo a ifay. Ako laki kanti luwas Kyal edi pala kyang mong mas man sabi alot tumila patset sa kaman pakit li October. Engi akadli kadim nakasotisage. Elese langas sel edi pala ya taksa kila direk kalmas.
Mina kami nga 60 rala. Sila nga sa 60 rala, ang giyakalon nga sa tax lagi dala SAS ma pension plan. Yeah. Wow. Yeah, thank you for the question. Right now, the budget we have proposed for Ngiwal State is $484,000. I did talk to the treasurer the other day, last week, and she said there are some states who are waiting to get the money from this year, but we have told them you need to appropriate the money for us to give it to you. So just a heads up for the money from this year's budget, the supplemental that was given to the states. The money you're talking about, the $60 or what we have called it is a 75 cents increase per hour, affects all the states except Sonsorol and Koror State. So Ngiwal is one of the states who is receiving this, provided that the proposal is approved. Right now, we have not seen the version that Congress would like to propose, but if that 3.5 million is approved, then you can appropriate it for your purposes. But at this point, it's not approved yet at the national level. So I would hold off or authorize it and appropriate it if the money is made available. Sulang ramal wilger, and maybe halak kora di. Okay. Ako truleng mokte kargid, amde kasi koten bring na larada ng okla. Ma mokte kamle wase medo eva claudo and make sure arogul af. De kaltiyal adro olbi lamar minister ma president together kan sa ududir. The other rogui, including our state government. Wal si ilmas arogol maklug rabe kalerud someday. Or $6 a day. Mang maral to sila lo niya ministero ase orior ma sonsorol am lodiak le tria ditil harar adarir dimle intent ta ase tria rogul adalo ra kabalmen ele kidam de ase ara ladon oklam lamas dosiga rolel el lo bangel tia lo maral tria adal tira mari lo mo morura yo sang angar kamiu tida suggestion ya tia mo la ministero ngiri lot de or sel 3.5 million ng budget at kali LYC. Ngirel breakdown by state, ma itchel el department government. El mo atera idisira adroror i atto se ludodol el mo gaberi. Ya gumda se mo gani ase se direga el mo require additional ludodol state agil harani len sel contribution of pension ma SS. So ayem direga el included el budget among mosil Gaberay. Mo tuira na idisira do lorior times the sale amount. Egito otobdia number was entera los peri ang iwan. Mayo sang ang iwan lagi mas segi del amount. Medok mo lorior segi del amount. Sea mo podorurira yo sang. Ya ki mo lorior mugil olbira kulula lo tobdise. So of course hindi ka tapa apnya draya di tiada other house in artiam hopefully to support ila alo tamira senate maldi kong yan other senate yang mo sen maral tial urior letter amle complaint tra before ase hindi ka udo mga radon nga sa udo dira mugiyo ase tial mga rem di priority ase makaram sa udo dira masyado ruri ese hablado alo gay tinira yo sang argid e o sigaro gulte al raudo del mukut maklise abay diri kalya droni tinira drol bilo ase Mela ka dito sa other government. Diri kal tingala do era private sector. Pasra alla al diri kal raise at minimum wage mo apply mo na do era private el diri. Ay ya malungil dil pasra ora October 1st hindi kada kada malulu urtira olita akaloreng maro sula. Ale stepli kaya dia misunderstanding ni eldo. Nga umdasweng melokora budget tira berer education. Kau ngara special ed? Okay, oi. Dia kal budget state. Ela
Magigil betek lagi merengsi sel ini dalal kuasa saya melargel mei. Oh. Me bai so apene president minister gadom komla wa mo ai so kuasa magara semua los PSL como le president como olvi el sel supplemental funding el mora el FY 2022. Aquí na mo de ko sa aquí mo spending gram appropriate dulu kli legong el supplemental FY 22 budget irme otobri. Saya kira kita mau tenggelia. Nesok lagi tel information rauri ulending ulai sukaseng. Ali selaps mengbai na mongil bagi di mereka dalo oloring mo olbi lengego appropriation supplemental FY 2022 budget. Oi komeng president ma omlaseng misunderstanding kadam lamo address state budget diragi bomo sa dri lari ko mengir ma dilbar information lagi to kasi employer state igual minister tutu la diomu ul selgo tengario yang require ngam logi ala state la kau duda merilin mo sia gel tira kring for dollar hour meng agi meras mel logi ul sei magi morgi tange sura bodole le gegi de sese seludo do lam ni president el mail supplemental amal mo su ngam la dengi tel gi mel bang ni to la dengi la state light to magi lu terentingil kira mel improve la security và safety là tora street light la blue bakteria lo so renga sole la spiegel ma dele get mam mar adol bir yegi del osngu mus komam segi del guk plosa ba man ngure la etel amal mol mul a 2 3 years sula Atak samna increase mo 7%. Etel pension plan nung galbol increase direct. Elesel doru la batse te gutta da salari ya ke oki wolle la salari. Oi, diang ngaria propose de la ngara olbira glula lo bat tax reses el all time in 7 mobile mo 9%. Siang ram dar olbira el all time. Oi. Mung tara do dura dar olbilo se maybe do ngasa ududira rad en cloud do del contribute more reses mung ade kabul do ngasa tax man more. So sulang governor el mayung lo gulger ager manokun state mukada la dakya state lo dakya dim sulang al baydim lamda le mestera sera drabu ablua olgosong sa yelnge sul mortir mung kom la mora fada ala yidam sa 425 mukami amal advance mum sulang kita sen moktega minadura about houses of setia 60 dala le lalir ya minister orol make sure next year magmumuto lang sila $60. Siya ako lorgit. Matiya mo $5 within the next 2 years. Siya moktek. Sula. Mr. President, mal lumilgop singil morkaw ma speaker marbekal delegate ng atya ma vice president ang kamil minister. Akabnura ma amno welcome mleri markam edim eulbes ratrato koy. Ngarinya project terma bukti rubah karabalu ma tirgal ngaro adu bekul weekenda gimla badal me mengasat tiagi dapat yang makite presiden teling milgol ke kami ame state visit adia kami satiar cloud project terma ding la mengasem ni giret yang magimla trial kura rehabilitate terngim mo biakal sa mal me mutal mga sa igal alol ding bral yora audo india ka makasaudo ligegel mo work mase makasaudo hindi ko si krolel ma giging rosi maruba kami no dar sa ngrang arbuy gamon malabad almay aringa batchet terkemam lagi molto terngin erut telal murai kal for hamlet tertel belu agim no mo du trigger trula aruba karai kal for hamlet ek mo medangai gelu du diu do sperel arla kalman el marai gel maklol badal mem dengan lo artian egi dangai gi dam gerel el badal mal umir ra'atsele le tiagi dawal gora ole auror magi start tiang emran mo sen muran mei kom nami sa gel ulapta semali usemla koluror di direct el bangalame meringer kamam agi bo EQPV
Tengahnya ada kuping ngatyang, agi bortir maheng, giril melula EIS. Memang dengar masih EIS amring la aran dia kaso amal mo kabal state renewala adirekal gorah malmurin el mo melara EIS. Magi menama tu urtil lo ke dia tu ding agiolituk mahey ga di waisay mangiri jim alsay ga malakad rida al oram dala belulit ya direkal klub kolektif belur ngiwan. Se udas makwadi ngul Moskow agi malok spe agi sergire. Hale di klub terkuk klolia imura question kuk mora minister agriculture mana mo kloa ar adrases senting dia mo den trik mo tengar ger adrases. Kamu tengah kage minister nga kaulur ases. Agi di lilang ra central market dan murai ger ases. Tirak masen dia ngarnya udo guk timor om subel. Kadi mai galudo dol mor om subrama a market yang modia ke dia udo dia ka starta central market. Yang dia mo siga aldo ulel le dol korar bebira adik mahe. Dia ka a production yang mengarah ke temurura central market. Hindi adrase sak mahe. Bel ya central market tigem nga a production le kong ega kora awas lagi nanti ke temura lokspe angin sudah a office merang nganya program. Ding adia kalau salungi la program el moral adra sales dia kasu infan le kong lo pangita asistensi kami. Al sebele ko tim du bebira ke program kira adra sales. Mai ke ludo do bla mongit ke kita president muka $6 million men. Malungil ka singa ka benor, ngil ka singa acting miss mal beto ka ngilul daswel laptop daragal comment ma question. Di me gumo ilmal congratulate ra adring iwal kadame o mesa kale del subul iwal al ngara igel daseng babier el gop jaga plastic ma sel bolsile del diregal o se sel gale dagar alet. Angar al sel blatong al direk al babier angarnya onrar belam odoy mer belam makmal congratulate kami ar other iwan sel TF project kami sel wase mainstreaming biodiversity komral otil al ghusus maqdmal mer asulil gire la ay gigil gukurior el dolab el may kom mayo tauta memis acting miss evok ku ngera garimara sel togora o mangadas kal awlge ringira togora climate change ra udo di gamal gora hambal mandimla molngi tawdo di mlo msad ikipi vim maral sel dogol mera climate change sel dogora al dogora blul ad to aseng mle gire del gire la blul ad al gamita 100 billion by 2020 الجيل لا تغرى climate change المولغ سوا ايقال بلول لا مريات المالري من الموت ترسيرا 2020 بلول اضم لا غاميتا 80 بليون ديسل مالكلول لغلير اذرا باسيفيك اقوسي اوي غاريا ودو دون غاري ديسل اكسس المورايقال ودو اقمال مريملا ترى كلول تي الراودو المسبئ الاكسس ريسل دوسين كرين كلايمت فاند يقولون مثلا أريا أدرى Ministry of Financial سبعلمو أقوكس مودي سيجي del partra green climate financing ديسين أريا يجيل لوريور البلوة جيل قطمق مصب إذا الأكسس الرسلو ده يجي يا مصب إذا الوايجا يجي الجوك share up بلو جيل protectra share تل قدران يجي سب إذا المقلول ده البودلاي وين سبب المعاد السرابات هنروغو سيل مرول ديك دي مرول رابطان يا بيتاكوك مونغانغا ممرال require engineering سيل بورسيجي دي مغاغارا مالكلولو دو مسيا وان را كلولو ريور الغابلمنت ريبلاوا عمل مول ملوريور لبون جيلا جايجيد الأذل عشان قد مغراي موسب إذا المو accredited موسب إذا الستات الأكسس سيجي دي الgreen climate fund ومصب إلى وجاي كده الريور
Kumer adang iwal dakal dil gamib maran mornya amaklol ngas wal mel sab el kut maklia balun ma next yolte hindi ka bodom isa. Selmora atokora ser sa kamral malgol wasing tabtokar adra ser sel diagi modongal trir. Atara gi moruringi amral mamalang ak mosetwa takmal adra sers. Bebira time sel dogeria ada dakal swal otik mo ka adra sers. Sel boringanges femring la dol ngasero ngelad. Sel alo dingel kmaseng aranges vetmek mo ma adra sers. Magi agigora ulgere ko sen dia kan adak adra sers. Masaya imol dia ko dingel kwaseng gadamrul adra sers masel logere mundiak. Di sa tara gi mo mesengel kwasa laga de CCE. Gida adra belaw ya tora food security gida dakal sab edel morin. Adul mura al dadu esel melagot el question ra belu a question el gira la kwasi tirgal adra Bangladesh. Gida adra belaw amagra. Meng siak plol kora mga adu ringil mura adra belur kwasi. Bureau of Agriculture, Material Ministry, malsab edel ma batokol nges bulmi. Dindakal suwad el molong sewra adra Bangladesh. Le ludo de mudu del ngegid el adel ngogoringi esenderingi el murabalwal el tamblongi la sersem mal uben dimla. Mong ngaringi sel partra ramal mlisi ersegid el wasiagi mlamu ringil modadur al raskul wasai. Tial togor aser sama togor omnget. Atara sebelu ula dalang aklel makarakaringel adre belaw. Ngaka gikarel adam sera dilga kan elementary school ya adra bliga ol malgorar masay. War blagar mo mga school. Ela ko blagar mo mga school, ya ko adra sers. Alo ko adra omnget, ko adra bay. Ko sebela dobo. Ayay gel gotter maklol urior liya foundation ra any society. Ela karulia ba bel merablim hindi ka so emelungay melemeran ma. Malaka asibura dobu ang melba makaskaselablim. Mo sisul morato ora ser som omnget. Di gdiri lelo do swedel ko sa igaya mak ola ko para school igay overin. Ma gimlas mo lomur tersegid lul dasol wasay. Omngara ser som omngara ay indiregal kmal diway garagaringi sel wangel order al sel office mong central market ta melamol meluldas ada mo uliringi logi sel mo processing facility ra tora kugaw el moringi ng esa ada meneng asule la Ministry of Finance luluran lobangel la ADB Asian Development Bank ang ila grant el mel mo lang sa origin mo rulia processing facility ra kugaw di el sel next year nga amla mo Excel facility. O bangel sel project ngaringi sel baseng 10,000 el seed grant mora LDB Rardil ma simaliwan mga rabos amlang ma $10,000 each momru la sersir mamalan ma dait partner siya dire el Bureau of Agriculture mapalaw community college amo ultaw da seedlings the focus ra ngaswas leto kasi ang ngaswas am sisi maklot el mungil segi del dasula se bodo rula americango e bodo process ya PBA palaw visitors authority mamalasam lo rural market tagi del product kamar adri ngiwan mal familiar segi del rural kami am lam rula americango ra belul ngiwan lola ba ko masay dia mo tidel boer sel mo central market luldas we acting miss el dogora da bali yo mesnir ko se tiang sab edel mora rogul product diregal in lieu of central market ngiram el hire gimmo mo godoring was em broker mo employee ra national government mo malasam mo medingil ko se tuwata malalama ngaral dalom ewat kuk sabi lomar manggigid al ada murerer el ganektra trigigid el malalom mortrigel lomar
makulungit next silver nga survey loger kalk mo adra serse umral adra serse mdu si oy ak adra serse waklungel lang ara serse emala mangarang bodo ka dengan umral sabi edel gay ngaseleng agit mal mering losig agit tel gay wengeng ekok mundiak mo sulak ngaringi mleger el mlarik lelmel wase mla open a border ngoy ngang mo sabi el mlarar adra Bangladesh el may Malmaral tokoy na open a border. Hindi wagak tilong ngarinya pala sirgid malasmal make sure hindi akabol butokar adra Bangladesh sen ngari al time. Nakamam dagit musara pre-COVID hindi na-kill spike ay di siraran. Masal time President mga sarili executive order limit sel ceiling sel tenjora ay di siraran ada dakal change mensemlom tira adamal las kumung todo ekam tira bes. Din dakal sa adal malara bes mo ngalak sa gid law. Maul ka damala sa mag-change or tell regulation regid. Lepo marat mo bay al makasay civil kalang lang radolong liw. Ang labay klo other li rado abol butok lopto isang radolong liw. Sulang. ali kita ti adu engel adal kuk mosongore ngara tingil ager rakalele o mungur ndi kat ai lele kadamol matrakal digi angot alger Ngarangin. oh labong Yal kari ka, yang kundi na siya kuker ng yit at kirkam. ngar kera ade lautang lel oti matsib el mga laklel oh teatro acting bis atil Akari ka kire la pension plan. Mutialan mans ako, akim lara, apay amayo, emal sao tarangi, koratim lakal masao. Ito ko rakmul wasay. Kabe ere ki mo kad adu le kama mamle eskal wasay. Tigal adra olbil, msikrol molkor adra olbil ma delegate ma president mal losi kaudo dale mera pension plan le kama mariru lang alam el angkuk mar aliw. Tatilur kama malwasay india akim na mo malkortire tok mulwasay india kaudo da. Mang adik questioner nga kandim lakim complete say indim lakim nga full answer. A questioner nga kaila nga wasay manggora wangaranga tele ngil katagirel ngil pension plan ni molmodya ka kimharap alisam. So, okay. Kagita Romel Ay, will ko sangay. A pension na dodeng el ogulo asing maran mo dia ko dude. A leader sirve la a ver say. Mama amlani ontman office president. Hindi ilgel mo sa Isabel Albachetir, hindi mlak. Hindi president tam lamas na makwin light lo si. Mospe ay gelo dudiw el ngarngi edo si kolel. Nakamel awin madengel si el ansils and pay their retirees. Mukam ngilaw dudi rogoy, awul mandi kamal monday. Hindi akmulay segi de president hindi tial ngarngi a petition ang milat mok logiwa other tira retiree, mar other tira ono. Sel petition na ngarngi kapingin megamam, imla modar sel mor olbira lula. Nase awal direct ni tertilo say mem direct lom da social pension malakabal ko so sil malbato ka admela ultu ni labek ko hopak mala ongel sil garim sulang ay romen direct kaldir ngar niya kari gertiale pension plan direct kalkira la direct kalmura president aku reng sel kong mal kloa interest raw do dra compact ay ganda kal sabe del mal lo arser adro el bil mered ndi kal ngara andi medela ay warra karanga ki yakora bagi klaka abolak ngay gali pension nga
Di ang malu. Ela, sabihin lang ngiringin. Di ang malungila agere malungila concern. Kada mal understand sel siya bakring radar ablulo siya pension mo makarang. Di kita kita mo understand rin. Aigel dalang agere latter ngi maigel dol tobol. Mang kada nem dagelo siya sira da balit al tora pension ra 1987 emlo tokar mangaring ye dim lakangaral lang. Matya ording songs. Makadiri kan milkora Minister of Finance o se tara gira udual la mugela kampa tokara kampakta o se musiga role lem umertial ngal songs. Let sella abla chani ingel Assistant Secretary ra Interior serta makadang under Interior. Rablu ramrigel. Muntara gira el swadala. Mungerul toka gira de mes one. Sel existing el ngal sangased gira rosiga udo del umeringi. Mumlomo la ra kumda sang 8 rol bira kululaw ikadul tibdi sel ludaw dal ra remittance tax mumlomul oise iromele masem no ngara 400,000 ra bekra and then ang loni tial tora marine sanctuary makotem le da so ase $25 ra bekla dal mekmerda amora pension di kada mala sia uriu le ndim lo 1250 din de gar tourist le la mende gaudo dal mo masih tara ulam dia kau tahu dari last time. Di ngiria dalo si ya yer ogulte al lo ase. Ser bogorok lagi izari dengan ay gelte al rau tahu dal moso is bra al sen. Atara gira dal mo understand dari ase. Sel dolas au dudi rara dal urior. Imo klo contribution ertir. Mendiri kal soba klape to ora pension. Tigida agora tibel trend ra blur belau. Kita gel ruba al max como galang klele mal so dal moya sertial be bura dal lom el mlape sertial mri lo ro rabek tel sils mung mal cloud to la ss mung ngungil ditia la gara ss tia gar tel be bur tia la gar ged no malur tirgal ngario moklo gargarir moklo contribute tri mosuil di ngartia di mrit mrir bab oise so seguida gira dal kainga seuri ya kumda sung sel da say pomsi gaudo del al time de gaudo del al time dia ula kada manas mai garo gulte al ra besel tletara garul kada da sola sem gra a besel klan goda al me akplara fiji etrigal seli de radra korea asin so om secure mamal el monisel world export ablu mam makasing malungil di nga kam larulil merbelaw kasi kama mo speang eso. Mo sengra lang eso, makasi mo duro klas ko gir kami na takar tourist me. Mundi last week tetemle ko la minister tutura se agyosik rola sko gi statel flara October. Mungira del moray gero gol dulo se ngaray gelo pebira oya olra gargel me mo salba club pension. Mangkampak tang besel tourist ang besel gargel ay do sikrolele and make sure en selva club pension. Di tara dire kal gira del mom dangale ase. Kita dire kal mal di maral mo wila guru rigid, mentib mo mga laklang rigid. Melang bade la 4 years serkau. Ako da sing adir kabde la 9. Na mo gira ro mesra 65, that's it dem da 60. Okay. Why ko amre la al dir go urior, ala gira mo da so segi del time. Di gira de mo bla takle gira kay ngaseu. Leng giran mo ater ay dol sis may dol top de soba klim mal ngari. Maraming saule president. Tiang ongit lego raka madirek kal minister ka ma'am. Kay dol gumeseringin ngar tiang. Ako tagira wasay. Tiang kabalmen tangar niya overtime ringin. Ako gere ya ma'am sensei. Ako talubog. Ako rin siya, adri darwa minister ay taro, adi mo rin niya Independence Day, matamagay mala overtime. Adri darwa obiang, minister obilang, matidirek kal, hindi mo rin Independence Day, ito mo marula, a state, makara rule mo, mala overtime. Kamamara adra MOE,
our sensei. Aki naman di overtime ra every time. Aki ngarabli ma'am, our student ako la 9 o'clock. Adi gulgoringi awasay. Aki ko telebular sensei. Meba mo mesertyang. Kami amadingay every year. Graduation, our sensei adi masang. Overtime. Our next week, 1 week. Kime mikim rula, tabera ngal kita marahil kama makiel ko prepare. Kira la next day. Ya iga nga malgibla molgoy, e gora wail dil mo oito. Abebira time ngora mo makita rang mame president lo ase. Ngara mabebira ministry ko sabel, ya kama madya. Mese maldi gulingit teringi. Ame ka ma minister ka man bolso mil ko kromis ringi. Mga suguma Maria Sensei. Adira kaltang ako kumara minister at matuol. Nga katara malgil tirsel malayang. Lenda kal nga nagukto ko ra food security. And so kalol nga siya ra drogul mo masay. Hindi tiyagid. Akla ko ra mo obals. Ang kaya kamla expire permit ringi. Hindi nga passport ringi adir ka kalmay. Melal suko magigong. Ebigo setyal passport como malsak. Lewan ra renew permit agire latat sa passport. Iti ama ewal buile kura dir ka kalmay passport ringi. Miseta rawang italiakol wasay. Ako kwa gagidal situation agi me kong Ego kurang suko mamaringin. Sulang. Sabiel mga members sa kak. Kumuha overtime. Overtime. Hindi Axel, game le tablo nga karil maas, mal tablo mo cloud tutelel. Sel mleong eru nga sila lumo ulat to kora COVID. Yung mula nga tiging la presidente tilaw, hindi kadil adra Bangladesh am low issue passport tiril gire la work permit. Bangladesh mahuriping. Mang mula nga pabiling la presidente tilaw, alokong nga lo asen sabi edal renew a permit 30. And one condition lo say the process ra renewal da passport. Hindi kadil passport hotel passport identification da matsuko man sabi la employer verify lo say oing kay kita dir ko sisil ngalgi kara salit. Eng sabi edal renew ra work permit ringi hindi nga alel nguab esel passport ang usil kapil mo o tira adra immigration ma lagi dele labor esel tokora overtime elal sila mo la administration elang eng mal makasal teal ara mamla overtime ya tele la overtime gire la maradalem الما-approve الواسي كما أوري رايجل extra hours موضوع درني لانجيل certify الواسي ngari موضوع القابل رايجل overtime hindi gumdaso yung labay sa la president el kukura di mo musesel gila lamle urungule el girar sensei ma aududirar sensei. I think ate la question ka kasi ama mamal abulo ospe angeso ma awalel celurior a $60. Maise, emo $120. El morar beclado. Hindi dire que el kadome ser seguide o mesera ministry akmodelo ase minister gid amna mesa salary ngari proposal lo ase ukr sensei medetigi blom da saudu di ase minister mangari omsu ben maral gired sele tabe ase kami professional se dero ase our sensei 24 hours ngabe ka time look ngal ko modong gira la homework parent tangare issue ri sige da gira mo understand ri so as a salaried employee gira ngari akora ngila compensation mang oy yegi the extra hours o modelo se oy ade kal overtime ndi udu ma atter se gidel ga orto de luro mo akmal understand se luro la men gira luro gira minister you want to say something? No, okay. Di ka minister am lam nga uli le mal
So, sulang ang malungil yan. Maulat kat. Malungil ka sige, President, Vice President, Cabinet ka kuman masaw, le malungil ka sige, tiagel, el mora, anggel, do kasel ka nom sulaw, lao biyang, oy, do ka maro siya President, kung dira kalbonia turista. Ya do ka, di orin sa kung bekal sil sa skogi. Kamu kara maskida, agora, isip kung namoria turista, mahal uben dia. Sulangi. Speaker Anastasio. At Chief of Staff Sauratel Al-Sekling. Ilmal. Ya gumesa madalas eligaras argaburma. O kukuringir bang alyang kora. Diyos sisiwa yori, hindi kami ako kumkudol waseng adobo. Nakamamar aderbela waseng. Al-Sekling mal kama. Lakalsal mo aluwidarang mo yun. Kita President Tamral Milokoy wase uling itara Adam Rigel wase el me betokol dial el takrar soldao dire kal alangar nga lo ulingi malak ngi di belo ngoy tawdo del kora turista teleteli re ko klorain aigel skogil mo mesra skojo amalo musindringi adi skogira soldao eligel betokol uriol lo ng seorgid at kora exercise adire kal el telentingi lauror a survey el al week el amo next week itangaring itiriel guk May maklaga delira dire kal ulbon tiril May el guk kolang seorgi dra toko radu el waseng makara toban tirar ngalge de trainer til wase o mosigadu ba igagita bebi ratletal giri ulgergikla ego masa miul mere mang agel basyo malu be kom mang adu balngari adire kal tokora urora engineering bek padengela uror alo mai serela lo ngaseur gidering naringa clowl exercise el dire ka nomre ka madire kal dire ngaringi angara plan el momra el me egida atelgi bel oye ngara uror el mara el mailing na open a border gid ego me amatang tirar soldado dia kalau lagi deh misal sebuah restoran deng kadang-kadang at sila mulai mingisel ralakal le maral mosoi sebmadbon dia kada tirgadi open ra idi be merkoe yang mo maral mang kadmal oye ngara a omral nei e olengit wase al sebele restri sel el hospitality tirgi dar other belau ada belolding amraringi dia kan salolding kita ba uspe til wate telira kang godang alway silul ko niya presidente wase tamakaranya may mo itabe biraw do ya ko po dang tanga telefon niya ke te dire kal ko nga to kar bilisa o surar bilwat mo suil ko ke mga limar be bi de dara lang oklam kamsulang e sali Sinta. Ngil ka singe nga ka wal kalde karik ako tel karik amor ade liget ramel kayo tilgal de liget ngani sel ligara low cost housing yakul reng sir kamil sa dringi ay gang ngani ako ra tele le kadama application ringi min sa bigar adal detail mo malay ongerul karik sel 90 million en telal blalser hospital e president ra 19 bakatatak ay gang bakarang hindi mamuoit. Eselong edel garik kira la social security. Ngaringi yar adara huliping last spend the 30 years of their life in Ngarbelaw or even more. Dia kal sepil melartial SSRT al bora bluri ra huliping. Menggiril kiar belaw melara SSRT. Ngara dia kal sil mormay. Melngara bluri re lola ra SS lwa blu apek kal blura blula. Menggiril kiar belaw mo sepil ma SS mal bebile to dikel mader belaw al bebile tamral mong dia ka ureri rablu rahri ping man dia ka SSRT rablu rir
mang akor omes ringi president injustice di kalmal mal tokoy ading ititira adal mem dos pertil lo de madring rak edor ko di SSRT la kal ititirin bolrey mal salgasay edi mistrir sel 6% tertir el oral mo kay dire sulang. Adra pala hoising tuwa lang artiya. Oo. Ma NDBP mga artiya. SS. Malungil sel suggestion al gira la tokora SS. Kada mal mading yung nasa mga adra SS mga artiya. Bisa adri ka policy question and then kam share sel look position SS. Nan masawra wil gira malungil kapsingay. Ako tuluul ya adra ngot albulun ngar belaw asin maya SSRT al sugumat ngatian mo 60 kay emeral mo ra bruri eta malaring 6 months esto ongerung adra ngot albulun mo ra bruri malara SS adra FSM adra merigel nanganya agreement trigi dolobon tri madbora igay ikadamala SS rigi dersay matil malmet tamla SSRT ya makata to kami ka say basic project takado sisil mo matil sisil may di ka obora huriping and that's mala SS ra ka huriping ang oryo ya ka agreement trigi de lo bangela huriping diplomatic I think gam ka dong mo totalitarian agreement same ang ngerung ang ede amal so halo ay sa mila say tiral adra mo ta bulungar belaw ang aramong yung 1% contribution, mo 2, mo 3, mo 4, 6% yung numero kara 2017, 2018 ang May yung 7%. Maklunga la SS lo sisbi sa lorol ngar orderak, hindi ka mo lang alak ratru iltela. Misal ndulo asing muraba kablurit, 6 months itong wal lang selilira SS abay mal mingit utra SS al ngartel na mo 60 dilo rior edil kertel nga sponsor sibe dilo la ringi leta mga ringi sel ka kirabalwam mang diso ka se reality di mo mesringi ela mal bota dulo se de seria bastria dudila rorail di sabel di giran mo niya omsub leng klol te dobra adalom alure SS adra ngot albalu ndi adil adra huripin te adal Bangladesh mar adra Sina mar adra ger sel bodoru ringe dan manungin subi sel ora la adal na mo 60 mas adal mo segi dulu dil ngum masteri segi da ora ensera nga gal tangari nga ngot e serlo ais sulang Dokora di help pra discussion el altama SS se lo CCB ang asong sa selo to bodri wai sei malwai sei ela mring na increase sa benefit marubo doigang al lakat sa maktise wai sei sel mo CCB sel do mal aring el arogui agere sel yimol to bodri harar kami rogu retire kados pera batokal adal morior mategal makamil harapang lades bumharatak sa tildire kambol kloaso yisab Komal masulang. Sela account receivable hospital se malungilger. Gira del mo understand lo se git sel sum kada mo hospital service hospital ela kada haraw. Engos nga siya ux eruli hospital. Maral gira del understand lo se ngar ale del rogui. Mo kada hospital nges hospital. Treli sel ngar ale del ux Loya selu kirel blingelel aureor mengel next other mol ser ngari ang ilugurun morileng ngari ang do hospital kut bakli so gira del kay ngaseo modali terado mo kay ngaseo gira se leng maral di maral mo close receivable Mr. Digos sulang yang ngari selgel gira la low cost housing ya adre NDPP dong okol bitara adal barurior marung dong atra blue While sa ele ko klamelo ay sa igel ko ngaring ira NDP pilgire la low cost housing. Harley.
siya Mark nga kaluob. Ali malungal ko gusto nga Governor. Hindi ako dengel was ko matangay hindi akan di ngara eru edera karang nami mo ngem larngi ya program ra bang liu mo dong ngil was housing development loan program. Ngwal ko ra low cost low interest loan el more ol ngasir ra adra blue to guni at trigel wal first time home owners maar trigel displaced. Se no se el mat mokla le ngulgiwa ngeso ra national government ngilua $15 million ngun mas kama mar adra palau housing masegi mulgut mokri na modia kaudo mel alta mes el programa na mumbrek unless the government as wet but meski sa selaudo endi ngarngia housing loan rabang interest rate terginga dia kalau waigel malya suira waisegi del programa al HTL pilgul sa dergi hindi na ngarngia udo mas kumang sobil ng kodora blimiu mautangan merabang kita kata du da katmokla apa bilang ngarngia ngot lagi okay usulang Mura ngirat nga. Sulang ungil ko sa ngil merar beklat. Tia di geri ka mong diako dek mun tangaral ra kami wasip ilong ringi. Ka to di aro to ra udo. Tribal kasay ra karam la memo. Ang mlariya to ko mo ko tang okra be bula gold oil. Nga mangaria oil do me sa ara alu ang mlamo klon maklu ko madaringel. Albay de titir sera klugo ke gale di bol maklimel sen sa karo el bornya udo ngaria ko sa lo ay mo ko gire le ger sel to ra oil Kumias mi engirat ngel. Jadi ngarar soldar Amerikel morar soldar Arab makada. Laringnya udah. Elak luide. Mas pigera la direct sebel mongosuga kana temel tiang. El milgat mokla la alwasem bol sebela ministri rigid ma Ministeri la Finance mala Ethiopia. El mo telur omsu bol wasya bodo explore me bodo laira oil mo ang ratletele la luda abol address sa yegi del ludo. Mang narnya a grant tilo of the World Bank ala kaluit. Kele so correct na kalsu makmiste. El grant temne ngosugi del hire expert el consultant temne msubur ti aludor. Advice rigi del wase yagi da ungil al bol la mal ubeng palasil mo o korbila yerro guil tel tengil ti aludor ra oil. Magdulo mo ura udor mentilo da draftering. Ingya mo diaksel ludog. Magdalilu telo ngitel wase agil mo telo spea. أو del مي الموت الحار الترجال هذا الوقت مي وريبيو أيقال درافت الريجوليشن الواسع أيقال جديا أملامو نيلجي مدارس المرولبي لما البريزيدنت الغمام سيجدي أول بلول لقد سبق المدؤولة أقران تلجيل السي من غارني أيقال درافت الميلغة موكلا ندي لغلا مغة موكلا أيقال بورا أليد السيبرجيد رأولبي لما بريزيدنت Malabola la hindi akan sabi edel. Ulang aklo ludo ring irat ngira wasi. Tial mo melidu ringil wasi ngarinya oe la kuktara ulor. Sel mo asing makarabo dol tob deringi segidi aklo ulor. Rabasiol blodong ulingi
mabingel waseng mo ang aratele rakon balil mel tob dringi ma kidal adalo klaloring ne mnaringa udas luasei dimreli alula amodo idingar luaseng arinya oil ndia malangaringi gung edoru ralaal di tirgel expert neurolog ngeda wasei agi advice kamil wasem reli ala waseng mukara obo malaringi le talbom di dingar waseng ngaringi abulul ada mem sekadar tiang kami abol pressure kami mol tob dertilang ya la kaungil miul address la environment kami matletelel ekom tom lea ungil geisa ra beluma au resources ra belum segi dia kora aurora ngar segi dire langi kita amal mol mal bangaringil waseng kada makara address ringira a future mal ubeng el al malal mol madaf sulang oh amini stririgid ang aringi sel el parte ringi ra amo explore ringi madire kalol tob ringi amini strir ra finance aku ko ngora ala yel el motoko ra revenue mal ubeng igel udo del mosoi sebra tial oil al suku mengaringi ma atrul ami agency ra QPB ada kalau urol wasei mo ang ara tele lam katmok la urol eda kal matamal la environment trigit aurora tout my gel regulation ul gulo ko ya ang aringa drafter ngi indi ko spelar expert tel mel wasei ay gayi di amral mo address ay gel kansur nergit emo so clear ra ulelel tial al toy es al sugu mang waisei ang mo final ay ge mora a leadership el girel sel walu lobong al approval ra amol la ay gal al regulation ma la ang aringil made elu lori man kamam lo ase pom kat maklaw lor mse gidam ne ule law lor maral mere lang amla mo hindi ka sal mo mededa hindi amla mo ngir nga tila ya ku so akal mo mdang lile selungir kang medede sar gidero huy Chief, di Presidente agora kogilma etiuklo. Oe, mesal tora la sorilo mule agora mira mitai maluben. Bumlera se do musoile ngara agora ulubong ulgerira ade roger. Mo mesa temiul ngara ngil temiul mo miul return mo butula oror ma ukmorel borgi. Ngara kal tiang ulubong lera meeting di tempat klases. Age luluko mis tola tel bangagas age lam ra utmam le ko bor madam age ogi ulele ko mesel qalgi dim na toga permitni tege del mora budula imgang age lor udul tumla morre drin ko se tiam tamal mal mokutul melen ma ukti ko era permit sel mo mingi sabartak ki mala bal me fila age mo tolong la ma sama aba belu Kita ahora update cellular presiden como speaker ma delegate tamam rogul delegate hindi dia kimbogol mo spea upebiranges sura agi ahora kumi pai bodo mereka selgora mo tagaret tige soil nga rastel question ma en sere kumi mo mesra up moriton romi komsula Aktimo commenter sel tiela gobernador akti so kalau isula si office president vice president tangarinya advocate tangi ang klela Shelly ramang sawe peto kay gagi dale grantal blal advertise sa office Republic of China Taiwan akora milsang al advertisement up to 25,000 and mura NGO malubeng community based organizations also kung mangkura kung interested dal apply uspe ang sewal brulay dal application ng mal sibil mer office vice president ang niya Shelly sibil nguso kumil paget chay gidial al grant application ng kumil ol ngasir kumil submit maktine so kalo ay sir segidi 4883198 tadengwa sulang
Madak maldi mut maldi merenga sulela president tial al adal lobangel esolang yang area di imol gari el lobangel ayel ako agureng sai garogul toil gardi masaw daud el yel moklung yole di gad borimak aklot kisel el makmadila uluang ngarang lenguira albertiang solam al ser al mei el tautadiu esola trilur til subdia anirai beile sira el spring irai beile amne tingira di lasei tia dir ga bangel adik di la ga borselius akmal merenga soliul mutial mosoi se persel moklung yolela tia gida garigil arela kada masawa da udo del sel klol mel kluk balu bengo gol mel kluk esolang el morar adra ureor gabalmente emo malasa mel mora igal private sector aku gernya kulo asei oil board maka mission ayem dia kabolusi sebersei sula da tiramalung ilger trigal staff lorior igel board maka mission agirin mul demokraige Hindi trigal board member mla compensation siya dekal included dala tiga ukti stipend ukirel tara dan dekal salary. May sige ta. Di trigal one employer akabalment. Even though board di employer akabalment. Sulang. Abto regel stipend da direk ngaral selalla. Trigal rogul lududira tuiralla adi kal sabil ngusay gid logol meklugol angari. Gila terguk mamelot ay gila alguk mo lang asa. Nirat niya. At ya gukli yungit ako ngi tange so gumiu ngartia rogui. Mang tia di gora di akal malamal traul da suek lul toy. Sel lo maara den gibasira PPUC. Mangak para den gibasira lo yarablik uklame adel gukul amlil next ranga gukul bol hugul ngin mertia seng oma mesning blamalt ya me do ngit mal a PPUC sugum ala adar government elo nga sera development tial blue de malal ma den gibasira de malal mar adal develop lo ngala malal den gibasira ela kal charge adal Itial momalalo na inipin memorula blidi itia ukmo chasira tausen dalal gire wan de gibasira ko adia kal mal traul de swegma al sebe ele bon mas mo ok sen mongi Palu wilgo singay President wilgo singay merkau ko ma speaker ma Haber que traerai. Kabaror go si mergau ma acting mit. Haber que tring igual. Hoy. Sel el gremio udrea sebel mukatbok. Dala ka sebel. In fact ngalya bebira abulul giblam musuti lagi, hindi osisirta magiblol lolingitra akabrun lagi belu, lo bentira ardeliget sertir, mabul sepeda smiga lagi del dalela udo del mogut mok lagi del dengi basira, ada ngarang serela algit mukla PPUC, agira PPUC mamdra udo del celo tau tegi drurior, emral mering la arala dongu. Maurior, bagi mal lo bentia gobernador segel belu olbil, regel belu lo bentia delegat sertire lo darsa ongit mora aklo kongres sergid, الجري يجي ذا الناس المرا ستيت مرارا ده على قصة المغت بوكن سئل المغت بوكن يا ولد بس يسبيك يا بنجي وانرا ديرك وايسي
Mural wa se toltaran me speaker. At jaran markamam. Oi. Badeng the other I got proclama kimolain I got only amtil kibar Michael Becker latong al koramarurang ramarang I got the memo mer trasela 1 month jaran maul ni rogoy mang ay geng akim mo haraw tergi pelmerio orang dia kim haraw. El al timing andi ralaran mamara iraim orior ang arbab leng segi de quality raral. Egal pekel belua di dorek da sel le olingi laral ragel le aral sera 2011. Oi. Kami amadeng marala ka klorurior raigal bebira aigal belu merut ka quality aral mongil. Ani gel ngasel dolar ala ka lor dolar wa APB ai ge ya gi mo mi o ma bro tautel emral mera ma babal da langaria wa uriol mo ka ngar along emral mera ibo bang de gel mal termal gel lok magimri me eve semai Mengiram el momonglo el mutel mengis el motmol el selbonia telgib el gora a ring el sil sel mom katet e gegi de gel mal bre del moria sel moria bre moria com tim tengil belu Paurio ramra el como de gal tragi del adu e de gel gora mesata rolela y osangra gegi drurior dimbra la urior ni akmal gatia Brenga sulela Minister of Finance Presidente Marol Ngosera a PPU sirege del guk effort mamo se magrado o siga grant le grant adu ulmen ya bodo harari ngiruri dualon o mulme o tutia uriore uriuleng bo bangela araral melegom ara dengim alduma ara drabulu ablo di wasing mal bringa ara dengim aral E direct que el soporto sel tiene la presidenta Rakmon Gire del por ngas artel minimum wage el living wage se ve del harwa gaider betogol services le seleme udo de mera pipi usien ma el muto tauta bebira auriol el motmok la gaider rogul klungole aral ma bomba ma ba barmudu adro auriol wal mutra ara clorin Gagida mi minister na waitro seng seguir leimel mediol lon el negirel mei seguir blal saigania mi minister gid betal mel samde tomol top draudo mombra le geluro ma bebira time mo gora meudo e gidamo orred dingja lagdo beso seng a klol amta maral sera pipiu siro sigue gider el ulele mo gatbok la gider gider rogul gider tuiringi na aklangar gid madrang aklet maurele punya wala uralak tibrol bral Oma bisulang presidente Saura CEO Tial agora mer mo ayelo saul masumo morik lermeng silgirel gukme musese rolit rimel me. Titia mora ministerio biang ma director maraire rabablikor. Agote gurenga sulur egem la makatmok lurior. Di toraral ma matatal baise ke bral dusi or kaseng temras men improve. Seral meserva yal lo mom brawen. Amla mo trok lo se dia kasam lo speringin makateketai. Neng CEO mla sel ngario amle galaps mendia sel romon beri sel ngalba ba merani sel ngule galak sel level lagi lo ma serio igal digaram sei en modra sei mai presidente la agora ngai assessment kam igal ki molas memru egor madam un table information sel lo mes ya sel ra lo ruri server housing o bangela ba ya bon brega on mamlo CIP ma director
Raya kaseng lagi ruspek rawan natang. El modo del se mos el fir el 6 inch el vibe lo mangera rai support lagi lo blil ngasi. Saya uktol gira gira mesti. Di na ngaria urol umrar kasetem lalu assessment tertel mutul ula vibe. Mark Loran mangangin di moit. Se di mau mom oit ngil improve ngil mo clock capacity ni mesti lo help problem. Jadi presidenta untuk mamel mora CIP ma direktor Mraidei, direktur mora Ministria MPII, kasih domes ni kasih ngara sedel gua Mraidei rulil sobat klisi gitu rulil raral mesim, asum gua kurang ada update yorngit mau aisyah gitu sudah CEO. Seldengi serba benawin? Melamu ba ini basira marah lah dik medul momre. Amo dia kalau itu tinggal kukersi, tinggal exercise lah, sementara mau dia kalau salmal mau tu dah orang. Abro kamam sula. Sula. Presiden ang kultur ke mamral. Will Gubsingay Governor, como Speaker, President Malungil Gubsingay como Vice President, Cabinet Members, Delegate Tialbulu, Delegate Arurang, colleagues in the House of Delegates, Speaker Anastasio Gubsingay. Ako meski da update ra igel lurior mera chela blu. Governor ra opening remarks ringi ang til metemera el jakal bol katebel lom sadak ngani kida ngaringi ngedel funding ra el mil elite gidel urior ra el mor olgul maguk selul mu rabitara kampakro de merani ako te sera 2019 mlaringi appropriation el tilo der olbi raglulaw sa nga president el mil elise gider rael sel rael am lombre ra last year ra June se blel authority delegate kamura atang delegate arurang ong ingil sa gide kada Marcel sois bersel wal lukotol masisil el tela pandemic en kutuguk mlo tuira udo dra stimulus program ra Taiwan magada kadamne allocate ra 2021 amne ko allocation ri damne email dar tela la governor elo ase kada selmne ko telon team awase kada merura aral mersel bitarai seuriu la kadam lo change ringi segidel mullo ringi ra remarks ra galo asi mlo cloud to telel kadam lo maliltra adalong lira are already tangari adalong clear Michael guk perusedra amral mil subdivision beseludo da dingilul dulle abit elo ase kada cementi selra era compact road el me ome ertegi del meudo dra a local appropriation o ige esera dulle abit en le rael lo bongela ba braral Pabraral melngar segi el tangal ngarabitra compact road el guksur baigel obli el gidel ngartial adringola mengelo sing adi 1.5 inch aklung el segi del service lateral lomgai gidel rogul lobli sera open abi de amne kotol yasu il bidr gidra pabraral mamaral amle 750,000 mang amle el do ursel time asim motuti ako toldaw ball stage 1 el ngara 500,000 egi do sigra mo allocation el mo kabel sel longingil ball lual ball stage 2 engal tangte mo kadamral budula au ulel el arak emergongen yamo oringiam lo aiter ludo dra 2021 matililu tul other Ministry of Finance lo ngela officer president regid alilu tul losi sapa erul dart mo himtela makada ulda ka gigi del tulu daw aringi stage 1 mas stage 2 contract emer ko ngomu laurel melat kagi del domesring mbay braral mo
Lobangel Arail el cement. E gasel bol merek en mla obe a campak tro del merterrer olgullo. Ma ba braral mum lamrul mumrek. Adi momdel angar ngay gel kloal blail to ngel gukto dar alele mral dula malgeok. Bangar ngi serral moratang gel direk ngari adlang okkor ngi dalta. Wadi lige gidel tua momdel talang tingil lagi. Okay, segi the update tergi dararal marail subdivision. Selurior sel muutel dam. Musube sak nabes rangklin. Oi, ibu. Anyway, the bled direk lulia ka udodra 2019 stimulus program. Kadam lehai ra Bali Environment Inc. Luase kamem bom mesat yaldam mesal wasing ngaringi ate elle del mu tul suseng ringi ganek tringi mortial system mong agim lo meu dinding tia aldo du lo bongela kan saltan tel mong emei amne ko tul daso wase o did baby lumul mom gurratang egel tablol tanggal ngatte ider wab ne ko tul tanggal ngi wan Manggora mle ngilo otor ngi di lutul mo meser ngi to sendiak tilang aku ksel lobul tabriu so ka buk matanggal mi gital dam mang merale gi del technical do el molmong ka kitial el ewal buira na memong emergon yam ramas seguidel el wal 90% del draft report seguida al bangar ngi radra CIP o mes seguidel report hay el recommendation certir I hasil the finalize the plan hopefully within the this month malubing next the finalize ringi enguk sab el mo wanra planning document kami sel overall master plan kami state so kabonor igi dia gora in a nutshell igi dia aurior el sel ablu ringi wal el melmutre el alchilse amsulang alngari akere Imalungil gabsangay dia kakarik akti mereng asaul kasal bui ramla memong engkel minister Victor amle invite tirge roguil adrasers el morsel paradise restaurant makadam lari roguil makamir mataklela blur belam narsay mamlari aldo dul gire la tora seres emlari ongit el morato adra school el wase kamergodo tutiti al tora seres la school marngal gabol parte ngi lo rula gale lo sub bol sebe del seldo sador mulase kada mga khaled yarngal kameral brurungi maktimbre nga saule el algasusak mlamom dengel se reportra mo ilwase arangal kamla momrula gal tanamom suba tokora sales maktimbre nga sule la ministry of education ma ministry minister Victor elmlato tiaurior Michael emlar mortel dire galgire la udo de lo no se ora al bel la tokora udo del manglo aseres mang aktinga segi de menga sule la ikal loriol la moringi sulang qabenora dilungil basule di kugurira kionori talam semelme guklo ay saigel te alaranges wal gire la dengi el mortrigel adal tira guksob ir el qualify Hello, ngilgop singe rubukun mar masila giulun Governor Speaker, ngilgop singe. Ni atul ngesra government ono seorgit. Dia malu orang asulit. Dia mutma ke dia malu gomrot artir era boksa. Agot tensen sel subsidy mora rogui lo blir belau. El time ngara omo dem bior gomim. En la dia kamsa man notice ring dim la mainas sel el belsiu sel maral belsiu al mainas ring
Sel tensen sa gel got la im lart el kilowatt radengil muspe. Et ngua tensen sel tan sori ba sugo uspe a 600 sel 500 talula lina sa $50 bilsem. Seguida año solo mosquida do gidero guil adam sugo ni el time. Selo ngeru dula seng lifeline electric water and wastewater subsidy il mora gel ta basula loblil. Selo mo orsa 2016 tigal mal de urang asuli tigal mataklet letul nga si se sera otro mo ling 2936 sa uwera tal adra blaira tarrak eso emel elichewel tamlang as imo erol tela kluga tal ad ratarrak mal klote led ya adring igual since 2018 el men di fiber mi amne angar sel subsidy yak madingin ase komila mal tol application ulitem fil alaga wala brangartim so egal misokomi rabriul kosukomiu mraigal application romiu mngaigal ngeso ania serigi del goramrur olta albulet magda di mrur mo ingarang mga bul mo ingarang arang kita direct diga arakalir magda kay ngeseu gan diga ngaringa bensel ngudod boy girem lo girem provide le sub tum tiger gawra riul esem lo bal se sub gomilo agar adar tlu subsidy egamo harar elol mdar tlu mangire del legal ngudod boy mangire man ngel ul matetele la do tob ndaka di dorosa au do del dia au milom sodel sel subsidy se mortirgel tiga del adel suba da qodu del adra tarragal la se 20000 ning mor obli el 3.3 el adha kiring sen elio ay sayda tora el rate ra mongwal 6000 atal adra tarrak mongom modakta ka ududi rogui esel lemay ela tiga lo rio ragabalment ma ke lo rio busuka paycheck sel lemay agi melar selnet selme ngaringa ogel wasaigal belsam abelsiu digel gibom mendigemiu digel gibom dagim momur aigel nya kabalamenta minus social security pension mamora MSA ma ini cai jadi insurance pension ma SS ma J4 oh ma tax ROP tax agi kita gim motob mal klote lela adal mo eligible makmal ulit ase bo ngeme yang selo no seurgi dar mo takled le tamdengi el bulet tamdengi no ase ma struggle mo to no seurgi makada tega advantage sa gigi e apply makmal yemi gumi me mo apply mal bol betok ak tamdengi no ase betok ra fa bel ngi wala uspe angiso daktirek el betok age sensus maral gimrur takmal madengi ding giriul mi apply malagal di 5 since 2018 el malagal di 5 lang yung walam suot na subsidy ang sulok oh coming at sugo ka era sel 10 cents se mora rogulo blil di sugo ka direct apply se gid el lifeline sel got el 150 kilowatt rading girgaw al pay so sel tensen sa dibol applying sel 151 and more 500 kele se wal zero subung 0 to 150 di gangartel subsidy ra lifeline se wal zero leng tel subsidy program persil first 150 so tadi mo minus at tensen sa sel 151 and more 500 mo so omil mo atogen mangsawel agi manas melolo gira piusil lang di atogen sel apiusil el altaim usper kami talbob arara togen betum dengalit wasing telak klungila dengi musperingi ebu otobadi free togen el mas kami nitigel ngara gal di mirer ngara pa pob aige armari ke seto adem bior kami mlamayinas segiden subsidy lo أو إرا بضون سيمرين ملانيا يجي question الكوكبل بس كذا state الديرك كلمة غريرة أضرب له يربك لازم لما أضو أندي تال minister state مع minister education يديرك كلمة ملانيا المرتير ملتبه اللي دبسات اللي لا minister state ملانيا اللي قوني minister الجيل لا
igel kuknge so al sabe de lorail el mora blue al waseng kora wangara teletele le sabe el kora time lil mora state. Malu ilok singa Governor Speaker. Te kamlamo osoy. Nganya staff ro kamla rik lo la bagel application forms lab ne mas kamiu. Dire la kamolo kitel statement acting miss. Mal talbur ni wala malu na recording la crime to. Te dakal ka tingel mo mga ma dakal ka tingel nganya to la ses. To ka gel plan sul gimolab ma application forms ola bar adamam. Maktilu tim mas komdiman mo mara state. The Malangat Tangat, the Vice President, Tanya Adal, Sembong Romulus of Plant, Munsela Museo Romu. The Gik, the Almong overtime, Palmo, Kire, the Blabok Minister State, the Gidera limit overtime, the Gidera Mother Wool. The Nanya time, the Gil Malmo, the Lakrata, Akbol Rata, Temir at the Mam, the Dera Mas are ending. The Gadera Dollar Tira Tilmomula of your. Ding all reduce Rogui, the Almong, the Gidera Malamo limiting. Dira budget was still going to run. So la budget and the overtime at the moment on Sula. Edira kalnganya tablol gera el mora Ministry of Education ay gera kota o gera lo say ngora wangaranga attendance ma reaction darangal galgirel tial year round school year edira kalgor o gera gera la progress ma gora update tial besel dul muringil kindergarten program ra public school. They save the best for last. First of all, I'm very thankful to be here. It's a beautiful village, and I've enjoyed listening to all the questions, especially the ones about the overtime for teachers. I'm on your side on that. The year-round school has just gone incredibly well. I really can't believe how smoothly it's gone. I spent the first 2 weeks of July not being able to sleep, worrying about all the disasters that were going to happen. I went to stores and I got a little bit of reinforcement because the stores picked up and very early had back-to-school sales. That was a good sign. The morning of the 13th, we were up very early at my household, and I came in to be able to try and put out any fires that were going on in the schools. And it was totally unnecessary. The elementary school principals and teachers, it was a very smooth and beautiful morning, the way it worked. It was really great. I really want to show my appreciation to all of them for all the work that went in, because this was a major change. Our summer became very short, and so a lot of things had to be done in a very compressed time. And at the elementary schools, it was beautiful. I especially enjoyed seeing the little kindergartners running around because they're so tiny in their little uniforms. Was really, and watching the parents of the kindergartens is really, really touching as well. I think it's harder on them than it is for the kids. But so as a result, the year-round school, we are already halfway through our first quarter, which is amazing how quickly it's gone. And we are going to be having, in fact, we have exactly 1 month from today, we'll end the first quarter, or from tomorrow, we'll end our first quarter and begin the first intersession. The reason the year-round school, I goes real briefly, was brought in because a traditional calendar just doesn't make sense. It just doesn't make sense. Why are we forcing children to go 180 days with no breaks, and then another 180 days with no breaks, and then we take a 3-month off? That's an archaic calendar and one that doesn't work for education. So we've switched it to where we go 45 days, have a break, 45 days, have a break, 45 days, a break, 45 days, and a break. So it's something that we're hopefully reduce the burnout on part of the teachers as well as the students. And then the intersessions that we have, those 3-week break periods, those are critical to the success of the program. The number one reason for having those intersessions is to find any students who are having difficulty and helping them before it's too late. So I'm asking all the teachers
to be very aware of the students. If someone's having a problem, let's identify it as early as we can, get with the parents, and then during the intersession, get with them on a small, either individual or small group, and work through it so they can get up to speed and not suffer for the entire school year. That's critical. The next thing we've done is with partnering with different organizations. We snuck in a summer intercession without really advertising it as such, because we wanted to see how it would work, and it went really well. We had a great performance from the high school theater arts group, and we also had another group of elementary students doing some interpretive dance and things, which we're going to continue. What we would like to ask all of you is, much as the Vice President has said, is to get in and help with crime, get in and help us with education, because during that intercession, we really want to focus some efforts on Palauan customs, language, and traditions, and some of the traditional things which have gone on. We've had some great ideas come up in terms of working with groups with historical sites, taking care of them, having the Rubak and Maas tell the children about what those sites are and the importance of those sites, all the way down to being able to hopefully with Minister Victor's assistance, helping students learn about farming and gardening to traditional ways, and also in terms of fishing. So we can use those intercession times, because we're not constrained by 45-minute periods. We have all day, and we have 3 weeks to do it in. So there's all kinds of possibilities. For example, in our next intercession that's starting on the 17th, I believe, of September, the Friends of the Palau National Marine Monument have already raised funding to provide scuba lessons for no charge to 20 of our high school students. So those kids are going to get free certified divers, and that'll take place during the intercession, and we're going to include that as a part of their program, as part of the hospitality industry, and also as part of physical fitness. And so that's another way we can help broaden children's interests. So there are different things which we are doing, and I'd like to ask that the governor, if you have any ideas, or any of the groups you have in the village, ideas on what you would like to get involved with us, just give, you have Director Kilcullen here, let her know, since she is not shy about telling me what she wants. And so that would be a really good thing for us to do. I also wanted to give you some really good news. We, as you may have known, every year we administer the Iowa test to all the students from grades 1 through 12, or 1 through 11. And that test gives us an idea as to how much they've learned. And we take that material, and it helps us in many ways. First of all, the teachers have been given individual student scores, so they know where the weaknesses and strengths are, so they can actually develop the education to fit where those students' weaknesses and skills are. We also then group the data together, and I don't want to bore you with a lot of numbers because it's pretty late in the evening, but I want to give you one that was, I was hoping for it, wasn't expecting it to be this good, but we took all of the students' individual scores and all the school's average scores, put them together into one average score of everybody who's in our school systems. And this is in terms of a percentile rank, which is the percentage of the people who score below their score. So 1 is the lowest, 99 is the highest, 50 is right in the middle. Our goal is 50. In the past, we were in the low 20s, low 20th percentile. And last year, in the year 2021, our average score for all the students combined was the 29th percentile, which is not as good as we'd hoped. This year, with some of the changes which have taken effect, that score was now up to 35 percentile. That's an increase of 6 percentile points. That's a lot in 1 year. And that's without any new curricular programs being put in place. What we did was simply working with our team of directors, Director Kilcullen and Director Mahon. We looked at all the variables affecting this children's education,
And we saw several that really stood out. Number one, the teachers. Teachers need additional assistance, and so we've begun professional development for all of those, including paying for their coursework to get their degrees. And that's underway and been underway will be wrapping up its first year very soon. Secondly, we looked at the time spent. The time spent in our calendar, when you looked at it, we spent a lot of time giving these kids tests, a lot of tests. 25 days out of a school year of 180 days was developed in nothing but testing. So we said, well, what do we do with those tests? And we didn't do much with them either. So we eliminated them. That gave us 25 additional instructional days where kids could learn and the teachers could teach. I think that's made a significant impact on the scores as well. The lunch or the breakfast program, it was brought up that, children need food in the morning, and sometimes, as we all know as parents, tough making breakfast sometimes early in the morning. It's tough to get kids to eat early in the morning. So the breakfast program at the school, it's totally voluntary and it's totally free. And the children can come in, and we saw this happen. Kids come in, they get to hang out with their friends, have breakfast, talk, be social, and then off to school they go. It also reduced the amount of snacks they were getting, because a snack here means potato chips and a soft drink, and that's not what we want the kids to be eating. We have nutritionists who develop the meals for them, both the breakfast and the lunch, and so it was a good idea, and we think it's really made a difference, not only in our attendance rates, but in the way in which they are able to learn. Hungry children don't learn as much as kids who have a nutritious breakfast. The other one major thing which was done, and Director Kilcullen did this the very first day we met, was we have some of our most experienced and educated teachers who spent most of their time in the central office working on curriculum and working on those. They're called educational specialists. Well, we put them into the classrooms immediately. They are all assigned to be in the classrooms, and they work with the teachers who are there. Some of the teachers not as experienced, not as well degreed, to work with them to help them improve. And I think that's also been a huge plus for them in using those talented people. The next thing was only that we generally spoke, as I eliminating these testing, we made sure we got the Iowa tests back in time to use for the school year. That's incredibly important information for us, so that every child, we know where they are, where their strengths and weaknesses are in 10 different curricular areas. And just another thing in terms of this year's test scores, in terms of comparing that with last year's test scores, we were higher in every single area. Math, science, social studies, everything this year was higher. In fact, of the 10 areas, we set school records in 7 of those, and we tied for the school records in 2, and the other one we came in 3rd place. But basically, what has been done has I think is working, and this year is the year which I had really identified as the year we could take off. We have 2 brand new curricular programs going on in terms of improving children's reading skills. We extended the elementary school day to 3:15, and we did that for 2 reasons. One, because we added a new course in reading, pure reading, independent reading by the children. And second, we needed the children to have more physical education time. Most of the kids had 1 day of PE a week, and if it rained that day, they had 0 PE. So we've got that. In most schools, it's doubled, so we at least have 2 now. So we're making progress in that respect. So those are things which we have coming up. The kindergarten has started, and we have approximately, as of yesterday, we had 74 kindergarten students in all of the schools with a couple of exceptions. And it's taken a little, we have a great curriculum, a curriculum which I've seen and used for over 20 years. That's going to be really impressive in helping them develop their reading skills. So they're going to be strong in that area. Anyway, that's an ongoing thing, because when you realize what happened to our children, when we said they would start school at age 6, they lost an entire year of education.
because everywhere else in the world starts at 5 or even earlier. So our kids were starting at age 6, learning things at that age that everybody else learned when they were 5. So we were in a hole. And so it takes time to get out of that hole. And it's frustrating for the students, I'm sure. So that is going to be taken care of. So next year, I'm hoping we'll see even a more rapid increase. So what has happened, I think, has been good. And what is going to happen is going to be great. And the only downside for the whole thing and the entire opening of the year-round school was we had a little mix-up with the computer system in our high school. And so our schedules for the students were not ready the first day of school. So we had to put those together. It was the fault of a very old system that finally just wanted to go away and not work any longer. So we replaced it. We have a new system going in, and we're just about ready to get that in operation. So the report cards will be coming out faster. You will have much more communication and ability to see what your children are doing in all of their classes. And we hope by the end of, if not this year, next year, that you will have a password so you can get into your students' grade book anytime you want and see exactly how they're doing. We call that the parent portal. So there's a lot of great things going on. Oh, I forgot, there's also the elementary school after-school athletic program. It was supposed to have started last Friday with a cross-country meet, but it got rained out. So it'll start this Friday. And that's being done, all of the elementary schools are involved, and it's done with the Palau Track and Field Association, taking care of all that for us. So there's a lot of good stuff going on, and you got great kids in the schools, which we're trying to just meet their needs and give them what they deserve. So thank you very much. Malungil ka sa ngayak timo mareda etiang amura minister MOE kadamal marang asaw letial urior osis akla hotel maring urior al sela bulur belaw ma tiang di sharing of ideas so mam es lenga kamo adult parent and so mam al succeed kinder for so many years and diaka kinder ma really tiro mam elang support tra sensera hotel school al mga rawak la kinder ma hotel school mang way say gide ako bakbek adal understand the wasing challenges ra budget ma the ideal so mam sharing ilo ko nga wasay medo real bangela WIOA ma minister matuol mal sabiir tirigel adara state el tuob del mo derengel hotel school sensei elbong edray nga sera dalong le kal sensei adirek mal mo stress lang gira lang sis akla tablo curriculum osisiul time mamar parents volunteer take time al mo mahigi help ringi sera lo mo la school mang selbol ma asang lam katas ara ay markrir etirigel 6 ara krir ko ta school at talgibul kok mameo das schedule ringi ma learning target ringi matiagi da ongi telwasay al sabi edal kay nga selbek adlo tabdiya adal mo dra sensei mal help lo tatiriran ngal kaya osis aklon mol because the director akmal bade bakol waseng educator sabi ko aklang al ko ta school mamuwi winding that access equitable access ada extended mortigal parents gukti akal sabi ilol sis aklo mandi ready share out das when swadal succeed kinder o mal masawlo tiagi del mla imi teretir klo mate dob ma dilungil besule kabenor mo mi rubak di dong tira president mo di boldu kel ora mo lobong el klam el leme MC Governor, tiada kabul ulbong al meeting. Tiang meeting rigid el government rigid. Mangidil time somilo magado, rangidil rela government rigid. Mamador tin mem polisi ilada do, e bomodange gel ukuriol da takal kida mat mokal surbra adar belo. Magamal di mereng asuli urat tiang mal la mokamangal kadam lertere lol moklog e tegem utru uklog.
Di kmadira sa ulo ko martiang betigar mira belwad. Sige del betigar reng ulam sisi abelwad mo. Madi mana suliu ya dia so makal tangat tera abelur ngiwan mar adar ngiwan mablur bela ko man sulang. Saule presidente kadamara ulbongol ma Yuil usule kaya gobernador don tira speaker gidra ida ita taro mel Onsim, mau subas speaker akamla okla minister state tal claim lil sitia enda gulgoni qadim nglingal mas gide a minister ulu lang amo mesir ga lulu gidel selngak Sulang MC el mut malungil ko singil mara reklado ngatiang gobernador ko mara closing ma diberak ulumol ma mega correction seguido del menciono MC sel trigolo lava program awase sel ngak ngaringi ya klela antiranga ko mlangun ngaklak o mo adala expect ra masal magi salu pak sel ngak ngara tel programa awase hide ko ebe rendungil ang antir ngak diungil Presidente, kada maaraw lubong maktimo o marenga sulem am tirgal minister seragaw dila kalmay marenga sulem ragir rogul ger lulger adrablu aku meral wasay gel nger tirgal adama ministeri rakman lo blatak raul suira beklat ngakmal marenga suliu Tidak mal mutalti alemal meringa sulela House Speaker House of Delegates, Speaker Sabino Anastasio lumugela ani trial kalik sirgina delegate trama melgeok, delegate trairai ma delegate orior, ma direga delegate trason sorol ma delegate traimli. O man sulang amlo subil mem komuk ol mengia a delegate trama masasinga rurang, me tial chon tial state visitra presidenta. Aktir kamal mutalti alemal menga sulit tirgal Cristiano. Litak lemang lungu git maklitiang al mal kamlo domade mga anut maul doswe de lomal mitial meeting mel mutrelang. Aktir kamal mutalti alemal menga sulit adrablu o subil me mga ali me mga musatial state visitra presidenta surang albips junior. Tiagil mal milgut mokraw alel mel mutrelang. Mal dim leungil ak mut mal talti ale presidente mal marenga sulem di selma ulbong ale presidente tay gelongit on mamar adrablu niwal mlodar srilgo agulingit mbol gorangara omilkel tial administration orgaw edo mol mal marab dulu ei adige gidak tung ko man sulal beklat. Thank you. Saula antia speaker alwaise Además, el último presidente por contira a Miss Olgri mel esmerital meeting kita algo así. Tolo molo mal el marenga sule la ruba kara mga suir ma ngat lo masjid rabe klesils bodo tele ekaro kuye dolulu todo sitio no el girir el motakle la blu maklangar tir borro da melel osisaklo matgoy lolgoy tadirek mergi de rokui Ruba ngaraso marangak akmo siunga orgel akmo od ngasa orgel nga kam siungem akrir ngasi odongem marungo kamil tabangaw lekul karingyare ngarangak mamdut gingem marangak kala mesek sel karail golka eklisi egra lit atuk ulo sengek sila gumes may memokrolak
Akudur alem, MCUngem, Bokrali asawam. Rubakal Jesus, kungil madenge elit at tamam, mangal sangasam, ngusukumam al momadu, el dingam, engarem, e odar alem, el ablakaram mam, el kau bertigareng, radalong alam, e gimdakal masyor kau, maradam, en beliwek karamam. Lamam ang arbab luwas, walak tuko na lang claim, marang adem ko claimer kamam, matigingem ko polo labar adra utem, el walo labar adra bab luwas. Pas kamam abluol kalambre elang, iti ablal ser kamam, el way kamam al amoy tablal ser albalsam. Elangam itamam, kimbrep tramakit, el selot pe elaramam, emo sebelum mamarakit. Amin.